الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل ما رجو جكفو لمبو نواتينا أمبو بلجلن فوني ألسمك فوليكاين ويكشك فوليكاين فول ممسني فولمي سنغم بلجلن كغا فولمنا نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ikuman tunya yirla ka fo anye wile bla anfa anan kramgo ananga shehu no oye Muhammad al-Mustafa Wage kabu barawli ne baka mako shekina Wage dore ko muallim. Alhamdulillah rabbil alamin ay kenasro anye wala na min kren ko na ba fa ka kumanye oka oye mauludu de no oye alakra bangli sallallahu alaihi wasallam sabu kada kana watu sira ame kuma chamame do ba fa atib abebe de ba foko atebe kuma be ka balancer finalement mo wara tada ebe min ke blé mo tada ebe mo fo blé o kuma ko na lawlu nga don ba bawye uyo ku uya sege ka jirabi ka laje tiye mi o bo don ka bo tiye tanana o kuma ko na lamba fe ale ka fen fo anyina shuna mawludo ko ka amemi famia yasa am se kan ta fon do cigo amina kuma yani an kan mo nga ko fo de ama kan ko jiru tradi kan bo ni le me bawma na klala ne mamu fama ka korofo konna la wala ni be fam wara yini ebsika wule 76 48 58 90 76 48 58 90 ma a Sheikh Wage ko korofo bibulo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بعدين كي يكمل نالا سنا ما عليه منك أنقذ دوني حكي كونو أو أبنوفو إن شاء الله وما جيني على كام بصوابه. آمين رضي الله. alaka tulu nyumanda ma mbesika min fo salanga kuma damne mawdu ferlendo mbesika fer kursobe wala kuma ka chana bi côté o ane mo ben ko ibe kuma na sanko an flendi wati minani wati min do don ba chara la kuju kitabu chara la hakillaw chara la ni don dona dina kula politique donna dina ko la parce que donna dina ko la ni ke be kuma la ni ma nyama joko so kata don bo ko kuma fe ibe fli ala ban kishro parce que mawludu ko bi côté na kuma damne na ga kuma min bala bi o ma dilika kala wa shiba dilika mo kafriyani ay wa shiba dilika mo ke fasiyani ay mo shima dilika mo ke bida mo ni ay fentundo abi bar masala min do masala khilafiyya masala flade shariat kalana masala muttafaq fiha wa masala mukhtalaf fiha masala be benkiraka nasu sarihu ya ajra kafu akitini wa huwa muttafaqun alayh fendo be shahadu be barakula nasi kilinti ala ni mo bi se ka fo fo akatoni na fo ni dungo donana wala ni ko re donana o ba fo mukhtalaf fiha min bi wa ihtifal bil mawlid an-nabawi sharif kanyo franyo ngaslamon kanyo laje kala kram man kutu fo ala sallallahu alaihi wasallam ka kasira fo ala kamo hakili jigi begi ka tata surala bari bebi ka tata suru ala kira kasira kono sallallahu alaihi wasallam santo kono ibse ga nyina kodoko bo maulidin shuye occasion abi deme puisque ne al ahadath na sirla ni donyi abe bonya hakilla kosobe
no bobe bunya koso yani hakili be lona ka kechugola tikechugo mina santo kono o kama mauludu mo yake wa on la fo kafo wati wa kama hakili jigi ala kara ka sira sallallahu alaihi wasallam ciedo mo be ala kara ka sira san wati bela jelina dum be to mo fe ni bake wa ala kara ka bunya sallallahu alaihi wasallam wa ala kara wa segen binke amanto yi ibulu yi sallallahu alaihi wasallam ahinani na ka se hakamin na ibu yi ala ya bunya ka se hakamin na ibu yi yan utma mu ka kuku inyi ba ala kara la mi ala kara la iya fo imafo yan san dom be ka kuna wati bela jelin ka kuna mathalan mo se ka salijo ni mala kara tofo sallallahu alaihi wasallam mo se ka sari ni mamirala mo se ka sun ni mamirala mo se ka salati di fantama ni mamirala mo se ka hal nusu jam moye ka kuma kan la bunya ka bunya jira ni mamirala ka fo ala kara de ko sallallahu alaihi wasallam kan mo wore bunya jugu bela jilin fengo fe ni ba ke fen ketawla fengo fe ni ba tuy awa to fewna be miri alakra sallallahu alaihi wasallam yan otmana be ko mu'minin ni alakra tashili ibe nyon fe milti kelente ke abarate foy ke lam gashike ni hakile maji alakra sallallahu alaihi wasallam lakin an ka don be make ala ka fo an ka don kere don kelen kere san kono ka fo ka sigi ka nyogon fa nyonga ka ala kara ka sira tashi ka nyogon hakili jiga yan ni fami maketi salafu ba fa masalafu salih ridwanullahi alaihim qurun al-mufaddala wala uluma ke yani baru fa ngora fi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam wa qurun al-mufaddala minni afraka fo barak bek uluma idan ulu dawd ko fengo fen nana o qarnu non ko fe o bidaay awa minu ya nakari luko madama bidado bara annana qurunul mufaddalain ko fe otma ko atebbe mo ka ake luko kadallu dila ko kullu bid'atin dalalatun min fura ka abula kana kullu ko fembe la jilimbola foy mabula idan ulufe bid'a titla ko kullu mana nakaba bid'a bedo bid'a shima bo bid'a la ko haditha ko wala karago sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نفورا نكدول بو نانا يكوفي بار مسألة ميدو مسألة اجتهادية جدو اجتهاد دي بني كفام يدو على كما قرآن كونو اجتهاد بالا على كما صلى الله عليه وسلم اجتهاد بالا او اجتهاد من كما سيبو كما فنو انتني دون بو يسيبو كفري قرآن المفضل نيري منو يري على كره صلى الله عليه وسلم نو بولو على كره نو في قرآن بيجيغو نينا ولو يري فونغورا قرآن ايات دو تاچولا سيغاتولا وكتاب بلا كان على كره منو بولو لا نيونكا صلى الله عليه وسلم نو ياكا كما مي اي كما دو فو دو تانينكا او قرن كلين نونا بافو مي مسلف صالح فونغورا كره ado kera ka ala kera balole nyiruto sallallahu alaihi wasallam ado kera afatlin ko fe ado kera sedna bakar nyana ado kera sedna umar nyana ado kera hakada fokata se wati mimma ko islaman nana de ka fo fembele jelindi ba kono fokata jinwuli yan kullu bid'atin dalalatun no fora chugu don bawbi minu ni ala kera ko sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya don bawdi awan yimo chiyata boye akofana awa internazadna fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ar-rasul awa kafonni uyasi adula wala radduhu ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu awa nu yasi ta ulul amri ma famawte dangane bawo fe don bawo de kudu yan ka ke fongo fenni abeke foka da se jinya wulima be soro qur'ana kono be soro haditha kono idan ani don ba mi ñoo fosa san keme ko fe san fla abia san keme fla ko fe san bakelen ko fe aka dalli qur'ana do wala dalli hade parce istinbatu de bi ko istinbatu o fana shartu bi mo do bi si ama mo do tisama olin na fo ka fo bina ne hadithan ko ne fora
hadisa woro fura ga baraw fana kera sebo ye baraw ke awa chama min ba jira ka fo binaye famya nana ke ka fo don bo bena ka fo bina be laysa kulluha dalalatan bi binat la ila binatin shar'iyyatin wa ila binatin lughawiyyatin wa sabatra binadu be sharia binadu ye do fara sharia ka fara alabatu doka obe wa fa bina sharia dobe wa fa bina lughawiyya akoni sintira ala kra kofe sallallahu alaihi wasallam nga tiddo sharia kula tiddo alabatu kula wa fuma bid'atul amal وكما نش أو بدعة لا إلى بدعة شرعية وبدعة لغوية أتللت إلى بدعة في العمل وبدعة في العقيدة بدعة العقيدة أعوذ بالله أولي كجوي أما بدعة العمل ومن كرا سيبوك واتلا ومن كرا سيبوك كفي وكوني وبمنجو ليس شرا كلها اي نو بجوارا ممكن نو بجوارا فوتيتون بس كنا كرافين بلا جلين كدا حتى في بدعه العمل على كره واتي ديما صلى الله عليه وسلم ولا سلف صالح واتي دو لبدو يدو دمنه من تنتي على كره واتلا او انكا كي هر الناس الخلفاء دي يكسا لكن الخلفاء التناوفنا يفندو كمين مكي على كره واتي لو صلى الله عليه وسلم ادم مكي كوجوي يعني ليس شرا كلها أو منك جوي بدعة العقيدة أو بدعة العمل من بمن جو ولا نمان بالا جو مالا فيه حسنة وفيه غير حسنة أو نيافو بكم تشاي كسوبا فوق بدعة نمانتي بدعة العقيدة أو دي نمانتي لكن بدعة العمل نمان بي سكشتولا سيدنا عمر رضي الله عنه موسيقى بدعة دونك تموكو ويبنا فانا نصر على كراتيانا التراويح كي سمولو نافلك على كرب لا جماعه كان نافلا كيلي مثالي ولي تراويح نافلا شيتي على كرب لا موجه كان نافلا مثالي صلى الله عليه وسلم انقول دون وفنا كرم بولا وبنا فوق فينا لسنا وتراويح على كرا شوف لا شو سبا ماتمو كار وايو فرانونكو يعني اوتما على كرا فاتلينكو سيدنا عمر ننايي كافو دبل لا ويني ابي سالني مصر كونو صلاه التراويح اي نين ناليكي باسكو كوكرا دو اتونتي او كو ويا نيفاي كافو التراويح من بكي انا يكم وكلم بلا نيفه اكسلنا سيدنا عمر كو نعمه البدعه هذه يعني بدعه يانا مين ني كرا بدعه نيماي اذا سيدنا عمر يا توكو بدعه اما توكو بدعه جون بيسرا بدعه دون كاتم سيدنا عمر كا ونعمة فنال ربو كاندو نعمة البدعة بدعة يانا نكراي أبنا تدوكو يبلنا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنت ما قلت سيدنا عمر ينفو وبيت كورو دي نينانا من تالا وبفندو دوكومين كونو يانا من تاكو أكورو دي تان بدعة فلاي بدعة دو بي أمي بدعة دو بي نيمان بولا سيدنا عمر كو نعمة البدعة هذه أبي بدعة كورنو arabu do abe nema korro na woni matul bid'at hadi ne na ne ki boke kore ka de ka hakillaka o yeka hakilla de senna war ma fula wat ma hanno kira ka fo e dun chaman kala ka ke kore wi na ala kira sallallahu alaihi wasallam ma sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan yannakum mu'minuna sunna nyuma nke yestira nyuma nke وسرنا يوم يبراجي بإيه يعني موي فنا منا سنة يوم إنك أبراجي بوي فقط تاسي يوم القيامة موي منا سنة جوك سنة جو يسرا جو دبني وتما وجنو بإيكا أنا موي يبارك كتا ني وسنة جو فقط تاسي يوم القيامة منو بافه كوبي لا باساليدو كه كما دودو سنة عمر كما ينكرون من تاكونو بافه كون نعمة البدعة هذه ko abeni sunnatan hasanatan min fora ko wano de dunyon kono ba fi sengen dando a min te mi yetu siga koyo min te mi yetu siga koyo ne matal biladu hadi o kuma jelinde man sanna sunnatan hasanatan o ko redi ben ka ke koyi alakara ka sunna de kura kura ya ka koyi o fana galonde
puisque o hadisa fana be man ahya sunnatan o man alakra ka sunna do nyanamaya o alakra tumbe fendo ke mo ya tri e ya nyanamaya o yoyi mais lakin sanna sunnatan hasanatan o ko ne ire de yake alakra tawti ay mani alakra ka fenyini tawbena an islam ya maqasidu bena parce que islam ana fanka do fihi maqasid kulliya wa fihi maqasid juz'iyya juz'iyya no daimo do be kulliya de kono ya nigi be juz'u kilen be fo atinya kulliya do de be fukata nyewuli abiddo lu kono otma ne hadith flain dana ni chuwala ni kitabu misen ni ko fa kitabu no wulu la lembe hakilla do dika fonka hakilla do mo kunna ikana dore ni hadisa flain jami'atul bid'atu hadhihi ani ma sanna sunnatan hasanatan wa ma sanna sunnatan sayyi'atan ambeni nin gonna be don alakra konte parce que na alakra don ati fo sunnatan sayyi'atan alakra sunnatan sayyi'ati balawa ngabirata ubena kube ninde danin ko ka fasane ko ke ahya sunnatan sunna min ni ahya sunnati mo man nga sunna nyanamaya o sunna min tura ya nyanamaya o ni sanna sunnatan tikli I feel mais fonta ka ketien ube ni ndo nyawa ni kitabu ye utubu makarbi min feminte femiye mo man kalon alakra sallallahu alaihi wasallam falyatu wa maqadahum an-nar ama sayna لا تقدم بين يدي الله ورسوله أكن بلا على أني أكن بلا على كراني صلى الله عليه وسلم يعني أي من ده يومنا نجري تشوفوا إني لما تبد تكتي كفه وسيدك الجامع قوي كتم كتي كم يعني على كرادي كنتي على كوان أنا بلاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نبي على في عين بطو يعني ويا لك ربطي صلى الله عليه وسلم على كل من أطاع الرسول قد أطاع الله يعني وين حديث أنت يعني أتما كاجرا kafo bebse ka fo ko ni hadithan benetala bebse ka fo ni qur'an ayem benedeme o bebse ka fo lakin nin ko ni dalilun fil mawdu ka fo abimanjum هذا ما حققه بعض علماء السلف والراسخين الذين لا يلقى إليهم الشك في العلم والتقوى دون با منو بي نسكا تول فيو كافو كلانندو don ba minum be sikata la fiu ka fu bisra alanye don ba minum be ka fu be ka don fu sa nye fem be man nata famana man nata nafulula man nata jorola laysu mutaassibin laysu taifiyin ulu yemgo be kuma de alade be kuma alade kuso ulu bela jene jena ka fu kullu bidatin dalalatun afura lakin kullu yanno kullu dobe darawkanna عامدو وفو عام مخصوص وبي وفو عام مراد به الخصوص وفنبي مثلا كلام ميتاك إتا دوني ما كلا كرموفي بولو توفلا دونك بنيونا عام بنا ويكون مخصوصا عام بنا ويراد به الخصوص وبي يعني اسمع كل بيسكا كنين دوي بارني ندون ما منكم وانا ننا فيهم الإمام العز بن عبد السلام والإمام النووي والإمام المحلي والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام السيوطي وري كتاب الله مسألة تودك حسن المقصد في عمل المولد الإمام السيوطي فالإمام السيوطي مغمي يعدونين فنجم بيجي يكونوا نام كتاب ولا فعلا boni nano ke komi kuma kura do sisan ibe to nyinnae ibe joro nyinnae mo be ka ko ya ni ala kodo tinte atike tafiu ya wotma mo ni ba fika kuma sunna kola wala bila kola wala mawlid ko re la khassatan ite sisan kitabun nun laje ati sura sisan kitabun nun te kitabu yo parce que kalan ko ne fo ala ko de ka blaine faka ke ala de kusu faka khalas ala ni kitabu ni kalan kiram go gore kalan ba tigidu jahannama no kacam fika kari ika ala mine ika ala tafu abenam mo ala tado ama benemo ala tado me kata ke faka ke aunte ala ote ala toy otma ni ki be bida ko don o kitabu qur'an na wallahi tado ay aw yere tabbe kay mo wora tabbe bidaay ote mo ne kalanbe bo yere ka kalambe bo kalanke la yere ka nga amanatul ilmiya kama abafo fo chula suke mo shima dafa nga fona de ka dafa et puis
dallu ka ke qur'ana e dallu ka ke hadisa o galonde bo kitabu minnu be no be kuma bidan ko la ani no be kuma mawlu ko la khassatan iba so mo be mu fonyangoya ulu tejina ulu saraka ma al hayy qad yaghlibu alf mayt nyana ma ko ne ibisa shuba kelena min kade ibu sebe kaso ni no be nyana ma na tisika sebe nke ay ibi ka dallu fo ka sementia kan ka dallu fo kalafu ni desal dalula iba ke dangane iba ke nenni iba ke kuma jugu ibe islam Allah horma farasa ya kitabun nullahi ulu te fongo fena o tigi de birati ulu te fongo fena o tigi de fasre ule kuma binu ser nkara sira mawlud kon ni yalla je abe nenni abe dangane abe kuma jugu ube nyina ala kra sallallahu alaihi wasallam kullu muslim ala al muslim haram دمه وإرضه وماله سلامة بحرم ونبي سلامك أجولي حرم يلمبيك شغل منها إكابون أما نقطو حرم يلمبيك تيكاش أما نقطو شيء كان نفلو حرم يلمبيك نيني حديثة كلي يرى وسرا كان فعل المسلم ما سمع المسلمون من لسانه ويده سلامة كشرا عنين أبولو توروما حديثة دمدو تانيو فرانيونكا إباد دونك فون نمبولين بشريا كولا mo bi ka dalu be di shara kono kasrima mo nen kasrima mo diga kasrimi yere fusa mo mo yere fusa mo ala kota be kafsa yi ala kula ala mo be nyana be kafsa le me min nyana kafsa mo ye be kafsa lu de no mo fsa ye nyana la haro kafsa yi Allahu akbar ko de sigato le fi yana utbara mas'alatul mawlidi amasinina amem manka min kala ni me ñogon doona min kala ame ñogon boss la bana nay dalu kelente mo shibulo kibi se kafo ay ati parce que ferno nya sabati amakala kranya sallallahu alaihi wasallam sebo mbake nga sebo ma minke o be korote ko ka toyo ako bidaye flade bidatul aqidati wa bidatul amal bidatul amali chama make sebo nya nga biya bebe kake moshima foka fo kafriyado moshima foka fo fasiyado moshima foka fo atika ngadanga wala at kechoteni abekani kalande al ulama wal ajilla don ba baminu me mawludu ke wati temenen ani sisa minu mbake achama folota num be kalanendo abe israala nye ngo shite bi min bisika kalmuta unofe borokuma te cheo parce que boroko dala même kadi be fo woni kalante kelin borokuma ni kalante kelin et puis kitabu minu lalendo boroko kuma kitabu lido te kalan kitabu te e ay do fatwa nyana maswala ati folo fatwa de tumbe sebe ala ibi ka dalu fo kasa fana ba ka dalu fo dalu de be nyona be mo yirte nyona mo ne mo te nyona wa dalu de be nyona ni min tas sebentiara o de beke no so fonana ala ko tundo kasa ya ta fo ne nta fo nga chiena kasa ben ni chienche ibe so o men sisa dole ko jakku ya fonta ka ke chien awa afle no minu ye mawlud ko fo kitabu tin minu ye minu fo nu ye bidat la ka ke la damaro ye o be jien ko no kitabu kacha kateme minu maso atlalima ni mo ko men la de ni ada ngoro kasani kasar don ba nuna ulu sonna ka fo bidat lalendo ka fara hadithan yelika dobe uluma son u flala jama kulu flayna jumen kacha iba do min gacha mawlidi bidaye ga bidatun amal min do bidat jugumante na kra kecho nyumanna jonni yake iba so minu yake ulli kacha minu make Islam jamani bela jelena jamani julubi atake romina ati had jamani minun be no ba fo officiellement ko atiki abike no alakra ban shu sallallahu alaihi wasallam tsikate islam shikati komi shuto otma be mum boshe mum boshe faka donc afon ni kodo de kaka wallahi faka don ni miriado de kaka faka don ni shuyinye ni kodo manka nga ko kete ko shudo mawlidi yere to foli kira bilaye mawlidi yere keli kam go franyonga do han ya franyonga ka duko no han ya franyonga ka misri ko no dununti te balati te ubta ka ta fo ko 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 jamani ko no jamani ciana
antu nganga minge o yanga kala fonye kitabu be robbe la jelenna ala islamayen ke bedi tay kalam be robbe ma fo kalam wore sharia kalam ko ni be robbe abe farafina ya fuka ta sa dana mogot tebena farafina wala ma fuike kumfe ay be sala en katuma o mo nol mar jana so wallahi mo sitte mi masul o ma haramu du ma haramu fle ame manganke mawlud kula ebe misri min kono riba nafalo do jole metta fi minka riba nafalo do logo min bi kana riba nafalo do e muso furunay e sojona an ka faranna nin tanka ko drabu desra ko bela foni mankanu ben mankanu ta kan an feta kan amusa kambla nyona fu kasro fembe ku fe min ka famo sigili fati tekewa abeke koro teke binteni wa mo kan yere dunna ala kote ni yalla ye yoro mo won be mawludu daga hali bijin kono mo won mbake ani mo won take usma nyona ku kompar iba so min kacha mimba ke ode kacha sikato law abeke jabani be fanaka ni be kuma na sa la tashami ummati ala dalalatin wa fana beyu ibisa ga mi fo nin kana kala ga mawludi moy manake ifa wolodo iba wolodo ani jogo dogo ya fana o ko do fa wolodo fo kunna ba wolodo fo kunna ala kray to bunya ala kray musa bunya ama suma wote bunya da yawa aba mo nyina ko ala kala ka kodowa ko krate men do tebenen de do bo ni mo dogo ya ni fen nyem go dogo en tunte islamana islama jugote be afrique refana ka culture de te anya fendo de taka anya redo ala ka kote mi yani al imam subki atro do nindo kalambado ko shafi yu misranka do ibn taymiyyah da shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahumullah ala ka hinu flala ko nyon so mawlid kuna me ba semon la je kafriya kutala fasriya kutala ni flabbe don ba bay abeka kala nen ka cha abeka kitabu lalin ka cha tise ka nyon kafriya puisque nous nyon kafriya islam alla gushido a'udhu billah wi dalu de fo be ka dalu fo be ka betori taka bon mas'alatul mukhtalaf beti فمو فيني شهادة بكالا كل مجتهد مصيب ودي فورا مسألة دينا مسألة ندون باي كمانا ناما كنا كوني فايا كيني كدد دلودري كرم مسألة نا صوابا سرو براجي فلاواي نا خطوراي براجي كلمباي ودو تندالين بولا وما نيون كافريا لأن الاحتفال بالمولد بارك احتفالك المولودية ليس قضية إيمان وكفر لمناني كفريا كمتي وكوتي فيو عقيدة يرم مسألة تفاشفة إسلامنا عقيدة مسألة بي بيفو فندو ما عقيدة ويميني حرم الدين على شيء ولو بي مسائل دو بي ولي برام مسألة بي كما الشرائع والسلام مثلا الإسلام أنيكو عقيدة وشريعة عقيدة يمين بجوني على شيء shari'at we min be in ala ce chugwadura ngabi ka baraw de no fe ka baraw bon wala amake aqidan mas'ala donshi ka fa be fara limanaka abe fembo limanana akelebe limanada ci mashi ko fo be fo abe tawilu de do ala kala ko man ahdatha fi amrina hada ma laysa ni min dam nga ko na no tala fa waradun korte ki bara salamana raddu kor ya sagri mabraidi tala an ga suma bisa ga fa raddutewa ni sunti sugurdu haramu ki sunti ga haramuna raddutewa ni trahiye haram nafalola raddutewa ne misru jo haram nafalola raddutewa ni sallaka so haramu bi kono raddutewa ni sallaka so haramu fini bi kanna raddutewa otma raddu ko an kon kana mono an ko be fa la ga faranga no sa be raddudew ante foy ke min te radue hala de bi hinana parce que shikka chugo may mo de bi yere ndege ma hatta ni al-ihtifal bil mawlid nakira bid'a mo shisga fo bid'atul aqida inma hiya bid'atu amalin la ghayr wala hal samesta haka fo nyebi mo shitte dugu shitte société shitte sisa ni bid'atul amali tala oti ati no be kara jahannama donye otma ala jahannama jahannama da fuudi joni mi sa do kono joni be do kono ara ngol be biatu la amalike ni yo bojje kono bi ati
bebola bebola be fendo ke min ye bid'atul amali hal mo be bid'a kuma foti kibala min be bid'a fo da fo fo jogor me oteo sunna yere be yele maka ke bid'a yo sunna be asluhu sunnatun wal kayfiyatu bid'atun baso al-asli sunna na kichu ya ke bid'a o misalu kacan kosobe misalu ko na sisa fitri wulide kasali san ya kama kake ala kira mo ya mo fara mo ya baro ako mo ay kuma fala minke ani safo kofe nafla wala ni lasara nyefe nafla wala ni salfa na kofe wala nyefe nafla no tikirinye kaka damataye amu fara mu kaba sisa ngo mo be je misalu ko fika wuli kasali ko herewa famin temin boni de tanaturi dan tebe de ni dan teme ka fel la gushi ka dan teme ka fen kanu ka tanu ka dan teme o de ni yen avec l'asli sunna ka kechu bi da an fe sisan filibantia kama mo ba fo ka be sunna ke ni alama farika bidado puisque ba ke kechu bi na wotefiyo wona re tara ni tara fi saudiya aywa fen folo mi ne kono goye sabu 60 min shawwal le worosun shawwal kufe ka fa tibe ko mi sama kaman yani fa huwa kama sama dahara ko ma yawati bele yelensu mi abe sun chugo mena ne tumaye parce que on fait Allah mo na yoro mi na ya kalanke mo ba shi do tashi mi ka kenin chuwa na ya ye folo de ntare absolute o tulo bala ba ay de kono kwa ne ko ngo ni mbeketa yande ko beketa ngo ni ne mani famu kalan kala shi suka ni ka futando ay somo sitte mi shawala fora shugo mena woro dedo woro tan sungolo sanchini kalo kono woro kera tan folo lawo akara chamaje talawo akara tan lawana woro tan wode fora donc ebisi ka sundi imusu tasu imusu bisi ka sun sini etasu ebisi ka muso bisi ka woro beke ka so ema foike ebisi ka woro beke ka so muso ma foike folo me bebi taka me kata ke suru de bitubi sunakar de be wuli kana be de be tamano e kata no e misrula ko ambe tle woro ambe ka sungolo blasra ninte bira daywa lasli sunna ka kira bira wala la kara sallallahu alaihi wasallam wati bina si filibanta be chaya mo na ka be sunna nyana maya be bira doke kosobe sisa ibara yi sunna ni mo ba ke nalama fa ni kilonte yere fote abbe ke bida parce que abi gele ka se hake dola walla o te fiu ni ay mo bina safo ibe farra salike mana fitre ato salfa na salisisa ibara kan flame sali ibana fitre sali ibara kan flame sali wali be woro me sali islama jugula ikatelun ka boy ajorola ikana sali farda sali yorola ikatelun ka boy yali kana farda ni sunna tunyona ka ke hakela ka gela o e yere kelendi ha ine mo worete de e kelen yere de kana ke fikatelun ka boy o kitabu bela jelen kono mun koma potma nanya samu sistemi shawal nanya ke chugulla adono de kono sena woro mo gongoro na misri kono ka saltige ala kara yan faraka bonima fi ni farra ban fi kas kuma folo wali ka franche jambla wali ka boy nona woni ala jan ka foy ke chugo may ni filibanti dona kula abachi ne wo kalante se ka ala kot se ka keni kalante يقرأ فلودي جينا على كذا صلى الله عليه وسلم أتسكى كدوري نيوتيو وتمنى في جومنا مولودكم أنا كبدامية فهو بدعة عمل بيورب بلا أبي مغبف أبي دوبي كونو نيا كيبا كتشو يبي دورا من كجونا ومثالو تشامن بي سيبو يري صلى الله عليه وسلم من كرا على كرا كوفي صلى الله عليه وسلم حديثة تعالى كفو أكاكي وقدم ملو بفوكو ولكو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا على كرا فاكا منك أنني مية أيوكي ما فخذوه أيو من أكوكي أيا فرق أبو ميما أيو توي إسكي سبانانتي وا ata kuma nani minye ay minke o kilenyo apa kana minke wote do ya faraka bo mimma ama fem fo minna do
ama fɛn fɔ min na a y'a filɛ ka to yen o jumɛn ka ca ama fɛn fɔ min na o de ka ca kɛ n'o de ka ca o a ma fɛn fɔ a la a m'a kɛ o de ka ca ne y'o bɛɛ kɛ bida ye o tuma silamɛya ɲuman bɛ min e bɛ jumɛn ye sisan i bɛ se ka fɛn de ye Ala kɛra ko an k'a kɛ an ka taa sali i bɛ se ka fɛn de kɛ Ala kɛra ko an kana kɛ a ko an kana sali ni saliji tan na mais Ala kɛra y'i da de min ma k'a ta misiri la ka taa bila fini na ka taa bila kooro la a bɛɛ lajɛlen ma nahakum anhu fantahu o tɛ hada lam yamur bihi wa lam yanha anhu a dun bɛ ka kɛ o tuma i b'a dɔn bida ko ye fɛn dɔ de ye a ti dɔn ni kalan tɛ ni mɔgɔ min k'i b'a dilan ni kalan tɛ i bɛ tiɲɛni de kɛ wallahi i bɛ tiɲɛni de kɛ tiɲɛni belebele bon an filɛ o tiɲɛni de la nin ye bɛɛ lajɛlen kɛra kalanba ye bɛɛ lajɛlen bɛ kuma teni yɛrɛ o tuma n'o kɛra auzubillahi Ala kɛra sara min ye o de nana yani a tɛ bɛn kiituw bɛ tan dɔn an tuuda al ahkamu kulluha fi itarin wahidin ودرجة واحدة حتى يسارع بعض الناس إلى إلصاق الكفر والفسوق والبدعات لكل من أراد حكما ما دون تمييز بين الأصول والفروع ولا تفريق بين الثابت بالنص والثابت بالاجتهاد وبين القطعي والظني من النصوص وبين الضروري وغير الضروري في الدين ولكل منها منزلته وله حكمه إذا أسمع فانك أدوك أفو شراكي توتكلي in kiti nyinin do kake ni fana nyinin do ga kelunte uce ka janwana qala rasulullah qala Allah tisga nyana bode aya tisga nyana bode mo ya nyana bona ba be firke o de firke le filamone ni Allahu akbar le firke filamone ni ke bo nyana bo o tisga nyana bo sigoro la to bi yo nyana bo kala ro de fe yan otuma kata fo no o fana min fora nyona o kun fela bi sene kafiriye kafiru do abise ke fasiye atige fasiye bidiyo abise ke bidiyo kafo kasro usul ni furu atu do ngabo nyona kasro nasim kiti min do asabatra bin nas al qat'i thubut wal qat'i dilalati ani nas min do qat'i thubut wa niyu dilalati atu do ngabo nyona nasu yene flado abela jelen Ala kira kuta sallallahu alaihi wasallam abela jelen fala ara kuta me usab be min sabati kilonte ay wukajja jogona kuju Allahu akbar akelen ngelen bena kam manzila do abela jelen ka fendo Ala kira ko ninka ke sallallahu alaihi wasallam abete wajibi be sharaki tu dururi fakaddo abete wajibi yo Ala kira ninketa otma akake keshugo bala Ala kira ni fo aka ketan kecho de bala parce que foli yere kuma yere fenti dola o mumute dola la bolite dola al-umum min sifati an-nutq kafu awa fenna tisika ke bar ala kra nin kete ko shin ke am ye mo bela jelinka mo bobote o manga kuma ala kula ay to de bala ni ma famu ibayin galika لكن هناك أفرادا كما ولي به ولو كوني كفر لمدركا ولو يرك حكي الله دك مذهبي ولو في موي من ولو كحكي الله فينغوياتا ولو كتسرا فينغويا وتي دتو بدام وتي دتو نيدو باتوبا هل ناس تاويل صحيح بالا ايوا كأن رأيه ينافو لو كرايو انكو اجتهادو ودي مقياس سماني كانغا كوديما ودي ميزاني او كانه الكتاب والسنه هنا فهو ودي كتاب والسنه اتيتي ولا ودي اسلاميه وتيتي ودي كاتشامبي سينا سان كتاب دلالين نوم بلا يلمبه awani chugadla be fenfo bafo kake ne kilintarido ni ala ne kitabu la yesisa be kono ngondo be kitabu ndo dila sisa ko kayfiyatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam ala kira ka sali chugoya sallallahu alaihi wasallam ati fo ka fraka ni ngoray mu mo kelam be ala kira ka sali chugo fo kitabu jibina e be sali chugo jibina fo ala kira ni dawrati ha ni aka sali chugo fo ne bismillahir rahmanir rahim fo iba sali chugo do fo amafo ni sali chugo do fo amafo be sali chugo do fo ayafo ebe jmenta sa ni sal to do tege aya bol kortata aya bol korta yanno ama bol korta yanno ibe mfo ibe sal to do ke ay do awli siftah ke ama ke wajibe ibe sal to do fo asale no ama ke ngabe alamine la pasali yer kama ani partiya kama
ka sebe ko nin de ala kala ka sal chugo abeke jahilu nyana sa nin te sal chugo reti est-ce que ni kalant lindi kalambat so ni ma kalamba bi so mimma e min yi chugo be ne ba futi bela jere na ka tasradu tasradu sebo fo ngoro nyongo salla nyonko ka so ka sal tigede ngo shisde ka fo seba be sallata ni ya fo ngalon tige ngo shisde ka fo seba be ye bismillahir rahmanir rahim kala wala makala ngo shisde ka fo seba be kunutu kala wala seba shima kala ngo shisde ka fo seba bela jere shafe ni witri salika ke arakan saba ku tugunyo wana wala ku bonyo wana nimbede kebabe wala watu wanafahamu waka hakristo ngam ka fuchugo menani inte kuma chugo adilla sharia dalu nani de alkitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas kitabu bi wa qur'ana sunna bi wala akrakum sallallahu alaihi wasallam qiyas bi niyas de sharia dalu nani durnanti ngani nani mshite doni kalante donc dalu de be o kasuru ni be mushinga fa ko salafu ko mo temeno nya keta para ni mi fo ko salafu ko maulidun ko sa salafu make o te daluyo o te fuye salafu yede mi ma fa garanya na wa be chama fo ko salafu make ba so salafu yake ne amba chama jira dem sonu na anka kalan kon na antumbe do kitabu nin do kana jiranna watu dola ko ni demsenya qur'ana dursi we duni min tubi kam go wole ka dun ka fenke awa o kitabu nin ko bidado ako ko bari ko salafu make to misri dalaw ni du kura ko woni fo ngani bola to itara balane na ko ni bila ko salafu make dalu warati e bolo salafu make amola kitabu min ka qur'ani alika kitabu ni san keme juli ne ya yula ka fo ibn umar abdullah umar ibn abdul aziz umar ibn al-faruq ibn al-khattab umar al-faruq ibn al-khattab ko suratu al-baqara dursi san saba aka ko caya kama san saba abaka ma dursi fo san saba da falen ga san saba dursi len ko ay nyame de faga ko sobe Allahu akbar nyame waye boisson sagadi mo ma bo onyo wana kiti chaman de be ambula bi kay yala se salafu make e ma salafu ye ite salafu ko kalama e bishinga dalu yorre ko salafu te dalu yo salafu wo kuma be ge fondo de bi qur'an tafsir la wala alaka khabara wala sallallahu alaihi wasallam ni ya ni nyami kerula abe fo salafu di kutan salafu ma fota tafsir la salafu ye ninke salafu make dan salafu tabe bladore ngate ka fo salafu yer dama fana ma nyongo soso jon bi siga fo qur'an tafsir la ko abdullah ibn abbas ni abdullah ibn mas'ud tabbe kilindi jon bi siga fo ufla bete kalamba yo amma sala surma mi abdullah ibn abbas be musonye da lawra anyeda lawra do lakin ibn abdullah ibn abbas fe wote abdullah ibn mas'ud wajhu al-mar'ati awratun لكن عند عبد الله بن عباس وجه المرأة ليس عورة jon be se ka kelen boye ko ni kelen fo ka grinya ka kenin ko min nin tire talatu ini do de ka wa ala sara de ke ko mo ni do non de be sinna una nyu wona be sugo masala kemi jate sisa ashita ala ko ashidite ala ko yan oto bana salafu te dalu ni chuwala salafu be ga dalu yoro minna ko dalu ba adana yan ka fo salafu ma mawlidu ke ko te dalu ka fo aba haram yawo ay safu ma fa kana ke safu fana minun ke eto o kalama be kon mbado islama nyima ko ni ala kra mawlud tetema abada ti komi donto ay otma sa ibise kam min fo ni akira nin chugola ne min bise ka fo ni ala kra bunya do sallallahu alaihi wasallam akaketa akana keta ni ala kra bunya do nin kakala nin kana kala ni ala kra bunya do nin ka fala nin kana fala kuma dayani bana ni kumo ko fo ko fe indi do defo ani ci ro ka janyo wona atumana fanga kuma chugolo kuma la blati mo bonum ben ngew bita o taala ko ala mo wara ti soma ka kiti labo mo ludi kelaw bita
maulid kelaw bitan parto parti nyuman bala madama la ilaha illallah muhammad rasulullah be nyuman be kulo nyuman be kulo arjana dembe wa mo fana ya tiken kan soro kone bala e sentala ay aw tekelen wala kullin darajatun mimma amilu arjana dum tikilin kab ala arjana dada kam goddo o mo gonun de martaba kilin wone nana sigi islamo yere kadon san chukwamina islamo ka ta yoro dolola nga halo yere la minu be islamaya ko jati chugodo e islamate jamani be islamay dama donindi jamani donin be aw ndaw me nyon so misri kilin ko on dido islama be am minu be nyai ko kilina odijo dote totala ot ma arjana daram kama ala ko de abin arjana di mogodi ma gurku saba wa minhum zalimun li nafsihi ala ka jonyumando ala ya suwandiya wa minhum muqtasidun mawbula hakemodo ay nyumanke ay jugmanke wa minhum sabiqun bil khairat mobe wodan ni bawyi mo tuso kunyumana nin groupe saba ala ni nde foka ka arjana de ala de arjana da e bi sega fo ka du wala wa zalimun li nafsihi mi junubuke betsika mo ke kafriye ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة مغوم مغباني شي قبلة ما نيكو كافر ركاي جنبوك نعلم بفريق إيدي كافري الله أكبر بلا كفر هاد بلا ديرو بلا دون بلا بلا بتي فسق دون فسق فسق يبتي حتى كفر دون كفر أبتي كلين يفهم وشرك دون شرك نين بكلامنا makashinga kelen tate ko de bul islamu ko ala kara manton ko sallallahu alaihi wasallam idan ala kara re joro kara moy kedo lu ka nga fode ko mo ma nga ka ala kara ka bange donke fenye baro lu fe na kumbata lawo lu fe na kumbata ne na kumbabe mo na ni befo ala kara senga min ko sallallahu alaihi wasallam ala ni ndefo mo be do arjanna mo be minya yere kuntonya ay junwu chamanke walamu li nafsi ala ya do arjanna kono muqtasidu be chamanje modo ay hakek adoke ni na adoke nyinna o be arjana ko wa minhum sabiqun bil khairat damgo bula nyumana don boko ala tone kelen fraude fo kuju kelen ayo fraude fo ko yale ka ajira ko fo o yale ka hine dunki yalo kana jigra tiga ere kuna min ni mo tabo nyumana na fiyo sabiqun bil khairat ala na no de fo kofe yala kana nya gayirla Allahu akbar ala tay zalimun li nafsi o folo de fora minga juka dawka muqtasidun min kanyo be sabiqun bil khairat anana kuma laba ola ko yali akana nya gayirla Allahu akbar no karam ko min ta chuwido otma mbesa mi fo ko wati manja ne mo min dina kula ne mo min nyin ngara fena ni ta don kana yim malo ya ka fola adri nta don wa don boko wa kam bila adri ajaba al mustafa hatta ata al wahyu wa illa waqafa ala krayre sallallahu alaihi wasallam ko nyin ngara chamana wa fola adri wa fo chamana la adri don ba be yafo mais si tan yimuyi atunte fen fo kira kana ni kira mana waqafa wa kam bila adri ajaba al mustafa hatta ata al wahyu wa illa waqafa ni wahyu mana abejo atefen fo ko misalu ka cham kosobe bidon ba bekete ko ni don mo be mo blasra o ba fu yima ka fo ni nyin ngara kana nyin la adri foliko wa fo la adri tenin don o doni ni yatla tanye ale ko non toy parce que mo gotti ka fembe do ala kra ya fo sanko bore sisan minu be sika radio me ma munu be ke sisan ol de harame ka te mawlid kan kuma be ke fatwa mo de kanga kuma ala ko la min sirama nga chirere la bi fuchugo mina ni ya me bisra wallahi femu be kitabu fitunu ko no donente o bitabu na baskota on basko ite foy don kiti kelente foy la ton be islamo be ne mo makalambi ne mo mi garzege ka kalama nyuma suro min ba tafa ala kama na tatte fiu awa ya ka dina kagele ka dina kagele wa wallahi bu don ban nuye folo nu daru yer la kala na cugo
n'u ye kuma kɛ ka ban ala ko la u ma se k'u yɛrɛ bɔ a la a wajibiyara ka ko kuma u bɛ kuma laban kɛ wallahu a'lam kosɛbɛ wallahu a'lam ala de b'a dɔn o ye majigin dɔ de ye u b'a fɔ wallahu wa rasuluhu a'lam sisan dɔnniba kura ninnu fana ye mankan k'o la ko rasuluhu man ka fɔrɔ ko olu kɔni ka ko ne yɛrɛ ma faamu yalɔ kitabu min b'u bolo ne t'a dɔn allahu wa rasuluhu a'lam fɔra alakira yɛrɛ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam o bɛ fɛ ka fɔ alakira t'a dɔn sa ne kɔni yɛrɛ ne b'a fɔ fɛn o fɛn n'a fɔra ni alakira kɔni fɔra ka fara ala ka kaban olu kɔni fɛ o ye ko wɛrɛ de o ye i ma ala dɔn ala yɛrɛ ye alakira fara kan o ko f'i k'a fɔ summa kuma de bɛ na n'o ye summa tɛ yen summa tɛ kuranna yɔrɔ si ko alakira nana n'a ye sallallahu alaihi wasallam ala ta kɔfɛ a bɛ ye wa ashhadu an la ilaha illallah wa mun don ashhadu anna muhammadan summa fara ka kɛ summa tɛ yen ayi man ata Allah faqad ata أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم بيوا ناكو إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله أكو فيما عائشة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أكو دي وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه ثم جبريل ثم صالح المؤمنين أتيو بوكنا نندك كلام يره بكلام يره ما كسر الكلام المراء والجدال في الدين هل نتيجي بقولوا على كراكو أتوي سوليتي أتنا نيجي atana ni nyuma ye parce que ni koni barka be bo mogo la o be bla sosolila mo min te fendo o be ke fendo baye ma fendo na be dadinen do a be srana kuma koro parce que fendo man non de be lu ko kuma jabe nenni de ani la karli de o te kalan mo mo ye mogo tigiru ma kalan na kalan kala ka kalan kuma be bo ayere ka o wajibi ngati mo nyini na ye ate mo la goshi na kalan ale fe bebse ka fusani ale kiru te nyana boyo be nyana wala harade wallahi mo shi masifuro fala tuzakku anfusakum mo shi kan yere tanu ka fone ni huwa alam biman ittaqa ala de ba do mo be sra ala yana otuma min ba mbole sisan tiere la na manji ja fuiti ay fuiti mo re bekangi sondo mo bekanga do iye mo mi wallahi ni mirlay kili ina ala che ibe min dun ibe min dun ibe min fo a tile kelen kono ibe min ye I duskun be cogo mina e kan ga don ala e femi wallahi ka don ala doni ala binjebe ni bela jelenna ibe tla ka kuma tun ka foro ka o mo yetu o ko ne labla dande wallahi ala kan ke shoma yana utuma molul kula kuma kacha amma fe comme aw ka watu chuwa kama Allah si ko saba nani bina kala be men yini afe amma jija ulu ka seka tu nyona otma sanne o si ko saba ni adogma yue nasira nani ma ni nyingalbe mo min bolu kofe parce que mba do nyingalu bina ke ganna ala sona ma nyingalu jabi be nyingalu jabi tena bolo ngabe kitabu ko o kama ni nyingali bawde le jona ka suyi matlala ibida nyingal do ke ka so jabi bina otma tola anga tla halqa num bela foro na la wujirana herala otmana abbe nyin ngale minun ke aminu ke na la jabi minun noya o jabi minun nafo ango ne min fo sano che manka min flambulo ni ala côté peter ron tene du kono ya temba fatula jon kumana mashi 31 gasrunya ke ikata sugula kibe shenyini basro kafir dondo wa ay mo be jena yere libu ko mo be pambana misir la dembe yorore koy mo be mo wore kam misir la libu bi yere no so wallahi ibi bulongo den kelen shido mani lebe tanya shine bi yere ma imaka kanya o ma be ki yere dilla nan tumbe dilla ke islam ka dilla nin tesroyo ay ebe nyine yerde ko ka hamine mo worode ala jon blola ebe mo ko bara nakari kuda su duskun mai don ye blaka duskun dila imablola jon blola inma anta mudhakkirun lasta alaihim bimusaytirin ni furala krayra sallallahu alaihi wasallam ala kala ko lam ub'ath unqib an qulubin nas ala mane cinga mo duskun furaka de min be minti nyumande be ban kam no jugmande be kam atui ko ka mo fuka munafiqu amasu ako mo kana fo li anna muhammadan yaqtulu ashabahu
hali mo fa yoro la are akhude ko balma defo yani wotma ne muslimu desra dalula yoro no wa ka fami fo ka ni dungo dola o bita ko yahudaw ni nasara yahudaw nasara be ko am den kan kewa ayi ma fo bo ambe nyon soro fengo fenda munasaba mina kala ndo ya kama har na soro munasaba nun tum teke folo bi an kan ku ke nambe kalama puisque kiti be yelema bi tagayur al awqat ابن القيم يقول مغم وتود مانغا كما شرع الحكم يتغير بتغير الزمان ويتغير بتغير المكان ويتغير بتغير الوقت تغير الزمان والمكان والعادات تغير العادات ودي اعرفي يعني قلت ما بس كي وقت دولا جم كل كون مولود 10 ونفون سيبو ما كي كدا وقت كوت نتام مسوات كي gatika fo fendo ala kra ya fo ku ya tui atika fo fendo ko uya fo do ko donde bina ke mashibo ala kra ko do fo yan ka bi abe chugo mi dani fo mo fe ni islam ko nga nyon sura ko nyon hakri ji ko do la farajo yan dani wi o yo beke bidaye bidatul qawl do bidatul amal do bidatul aqidat ين لا كفر دو هي امور عاديه وليس امور تعبديه مو بنا فر على بتوكا ايت على بتدو اي على بتوته مش ما فوق فوق عباده تدو و امور ايماني فندو الله دا كوديرو قبل عندهم فلين وبيك نصرى سلم من بي اسلام يركونو ما كان هل كلام يرو بيبي ube komi kore udina kana rote mo shite fen fola gaddo kam woludi bla rapport se bana be wa se ko abel mawludi ke abi mo kalan ko na abi mawludi ke abi mo kalan ko na abi ninke ma bina modo rabu fana sigile mi kan dama de ko wala islamation o ta don ka fo joro yore be mo la minte mawludi ko uta do ko gelen wore be islama ko na minte mawludi ko uta do kan ga nyeshin kore kelema minte mawludi kele o de kera kobe otuma nabi mawludi ke on ta demetu halan ka jaga ka fen nun ka wan de mon be dibbe ma chugo bina ka demen di kawa islamo kulu do ma ka di islama do ma ya abin minun be mawludi ke abolu bala ata duluma abadan parce que o mun koy Allahu akbar bon nous desra dalu masro ne sura majallatu jamal islamiyya عربي 51 الربيع يعني تاريخ الربيع الاخر رمضان 1400 للهجره 107 كم مجله ريفود يكون جامعه الاسلاميه لا اكو احتفالات المولد جاءت بها الدوله الفاطميه كودي ناناي فبافك لاغوشي مدلو تابولو اك دلو فشغو فيله يلا كوديرو والمحققون من المؤرخين كد غني ابو كم تاريخ ولا وجني علن جندو هكذا توفك دو بين دفو بس كيتي فوتي كدون بو كوتا جمهور العلماء دو توفك كلبان سيدو والمحققون من العلماء او من المؤرخين كو يرون وبافو كو الدوله الفاطميه كو ينحدرون من اصل يهوديين ودورجين يهودي كوبا فولهم العبيدويون وهم أبناء ميمون بن دهيان المشهور بالقداح قيل إنه يهودي وقيل إنه مجوسي أشمدو يهودي دو مجوسي دو قال لسلب وراء إن موكانغا كتما ni kuma yawa woni kuma desanka mo wolo be nunde fo to ko harame ne be mi fo ambe wati minani aka mawludi ke ka chugonya kafsa ni makan chamai anga ashra ke ka chugonya kafsa ni makan chamai anga islama ko badum comme badri dum ash ramadan ani la registre ka fo mo yen min kira bidoina والله منك بلامي وقف ساعتولي كلام لا يديرون ابن القيم ككمنا
amina fo na ala sunna kuma kunnana munkarun nakari ko cogo de bala munkaro mokoro ni ban nakari aka soro min ba kofe o nyimande munkaro fengo fe ni ban nakari nabna ni fenye min ka junaye kiko toy amna dalu faye bo mawludun fana ibn tamiyah rahimahullah o min fala ha kitabu kono ni mo ko kelen be ka dugo min fo ni mo ko me ka dugo comme ningo de mukaddima de mais o bina fo abida abi kitabu minun kono o bina fo ka fo ibn tamiyah de ni fo mawludu kula no be kitabu nun dla o be temaka bo kuma tige yoro min budde me bo fo yoro min be wa mawlu kiraw de me butu est ce que wayli malay don yirom benima o do fo na ya ko dem so yango aba ye kitabu chamana ubitimbi fo una na ye mawlu ko na kitabu nin do takana dia dondo la ngobo ay ni min fle ay ta kitabu la sil takana lay aku danyon koro wallahi nya sura ya tike kabala ha tike kitabu be min ye juzu tanye basuru be banga flabo par kuma do bala basu kitabu do be do atiga kitabu kono ku sago kala ka ko ba sharho wala be tali ko la pour que ka kuma yelema ne chete do red la kabla nona wa o kera kitabu bi na ukacha ala kan sutura ame minna wa kagere islama mi abeya farafina ya islama nyuman tundo islama nyuman do harbi ni yani yoro talaje farafin ma banka kana geleya komi dabo be shugumina mo politique don islamana komi ya do ala shugumina min me ka an fe ferbanta be seka ke an islamana ka ki ma ferma mo tinyininga atse ka dawo jama shika atse ka mi on boro wadon ko sebe otuma an ka do ko nyoy na sanamo an ka nyom blasra inshallah an ga ne nyuma ngene nyoy an ka do ko jugu flala nyuma mo ko bi mbodon ko de haklimay laysa al-aqil man ya'rifu al-khayra min ash-sharr حكلمات موان بين يمان جومان دوكو نيوان وانما العاقل من يعرف خير الشرين جومان فلا نيوما موين بودو ودي حكلمات على من كرو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله ايوا امبل ما راجو جيكا فولمي بو ام اوفو او كان دمل كو مينا كاسن كا اوفو انتي ولي بلا انفا ان كرم غما نو الشيخ محمد المصطفى واغي nambe ko mago sheikh na wage kabo barawli dole ko muallim anya wule ay wule kan jabi amma ina alsemo fana fa ko do ka anye ni nyoko na chama ne be wo kono na ala sanama bu bela bo krengili ala ka jen kon nala nota ani sheikh ne amba no fe femfe an tambo amba no fantu ma se ka soro nena ne ka nyoko ndonga ko kat be misbo utaka ngam misbo wali soro la jona ukma alikum wo ko na fana be ka bo dondoni na ala sanama dona na taw kon na amna kala ka fana bismillah kenen gan tukuni babu mun nadam ne fleni aba to la si alaka jen kon la mama ira kan boni le me bo fan na ala yedi mashi fana na tayra fimi misbahu wage ala fana bena kenen ka alaka jen kon la insha Allah okuma shegna waga mbaka ne gajidu sradi kan boni le me bo ma 76 48 58 90 76 48 58 90 mama kra sababu ka kuma sangora ta kra alukeitai aloke tanga yani an karamo ka kodo ay kuma do fo arabukana ne kuma fa ko wala aku ko raddu ibo se mo ni ma arabukan kala ikuma me ko raddu kara me ta do raddu re femi me fa aku wala mo be se ko fam ci mam arabukan ke raddu re meni raddu ka fo baras sagile mima ko wala kra ko sallallahu alaihi wasallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد موي من كودا من أنغا كوينا من تالا كو سغلن بكتايما وبين النفو ولو هكذا من دو اوتي رد كورو دي اسغلن بما براجي تالا غاي بورا سلامانا وما ففرو وفروا وتيوا اما فو ايرو فهو وبسي كدا يمي سنتيدي donc a fendo kuma kono wati be mintala o de kadan kam woye pour ka kane sagudla dan sagosro kuma kono man ahdatha fi amrina hada fa huwa radd ni mo mi ko dam ne anka kula subhanallah ala krab ko sallallahu alaihi wasallam ka fo saliko fe bisa bani sawa nyake binane ala krab tatu ako sali suri flado ana ruku kelen ni ruku ge flay ka suri ke kelen o ta ala krab tay nga ko fana ka halala dun ka sali amo fo ni mo dundo ako filim be ki kanna aka ka halala no te halala do
ako misire ala kasudi ala kasu haram nafolo si dolawo bon nimbele yene na sawo na misire joni haramu ye ka joni aribaye ne remi ala mi ne kono fa ala kana donc asare anti nyon tuwa an ka nyon tuwa an ka toble ka ala kono na tan be ka batu yara dudi ko fona ala nya farama Allahu akbar ni hijra ni haram nafule abe kana kai haram nafulo dobala kone ko labbaika wa allahumma labbaik kum malika ba fo la labbaika wala sa'alayka illa an tarudda ma fi yadik labbaika futiya sa'alayka futiya fo min bi bulu haram naful la fi kasagi otewa waya ta mahijiwa waya ta nyanyo nyingawa waya ta nyanyo ngaddu ganjewa nin te harma dindun kuwe foyde mai angala delta ala kam kulumage ndaka hine raddu korode ate nga raddu te koroye mem go kelena raddu kelte neba kiriti jena moshde kiriti bayo ala be kiriti la wode do bo e ko fana ko kurunu mufaddala am su ko fambo ngana kurunu mufaddala wati fusamantu ko mi sanke me forami hadisa dola min dara ala kara yibo ko fe minun daru luka wa fo tabi'una ko fe minun daru luka wa fo tabi'ina ni ka fo l'islam ni nyimambe ay nyimambe sunna groupe na nka korote ka fu kilin fana ka fa baro li ala kra ni ala kra yebo ye ni yebo ye wa foma maulidi make ulula na maulidi make ulula ulu fana ma fo ka fo akana ke o ya dama kuma ma fo akana ke yana otuma nulu ma ke fana o te ka fo lu ma fo feminke o te parce que ka fo ala kra ma feminke sallallahu alaihi wasallam mina dalu dima kofe fen chaman be ala kra jenani minye ama fo ka ke wallahi chaman de be fen chaman be se loka watla minu kira nu ya nyombolo na kra nyumaye kasoma yi unyefe mawla aywa do ba fola ko mo gomen ñoo fo ko sunnatul khulafa ar-rashidin ko sayyidina ali ni e ngafo sayyidina bakar an sayyidina umar an sayyidina ali an sayyidina usman ko ludo ko mo worowte est ce que li rema fo ñon ko wa sayyidina bakar ko be doke sayyidina umar ma fo aywa sayyidina umar doke sayyidina usman ma fo aywa sayyidina usman ma doke seba do ma fo aywa atma mundo ulu furango kurate ka fo nyima abe fara shara daluka aba fe ko defo shara dalu nande qur'anun wa sunnatun wa ijma'un wa qiyasun salafu salihu ta dalu de obe fara dalu kade yorodula kalamo de bado ngode min be sisan salafu ya kewa ba te fuyi so ma min ke nan kwanto be kebi islama be jo kusura kuma kuma da kaja ga na rasu na ma sani babu kabba ta bisa masha Allah wa misin kan ga judu sadi kan bono lemme bo mahalsa kalmo kan ga judu srafle muallim Cheikh Nawage 76 48 58 90 76 48 58 90 mo aluko baranyana amba fasako ala kambe dien wati were wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu 90 awa Cheikh krofo bi bulo bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما نافعا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن أما المكاني عندنا يا فشو منا كراسي جمعة شو تمني أنكم أنا مولد كورا أنا الدفالة أنك مولد بابو كجان قصبة كنداك كما تشام فورا من نشين بولندو أنا من نشين بولنتي من كان غفو أنا من مان غفو كاكي ina ko masala wore te bila ko la ni mawludu te bon we lebuye islam jawani bela jelenka sango aw
anga kungo ka can kosbe ala ko la minte mawlud ko mawlud siga ke anga masala o sanfela at siga ke ara gelema fengoro bambulo ramadiyana islamana niki ka kumula la budda tuqaddimu al-awlawiyat dode be bladonye be surka kuma ateke kada hakilla doka be fando gelaya ka so ala fi amangere wala sanya fo sigi temenena ambe saka ka tilia kam wo hakilla jigi ango abe fo mawlid ko bid'a amamba anko bid'ado ganko bid'a iflay addo anko fihi bid'a shar'iyya wa fihi bid'a lughawiyya utsika wuli fiu wa mo be dalagela kula ka fo bid'a bela yelindo bid'a tlalente ibi sawde fo ite kalank ma fo o to menengo andala fo bid'a do be wa fo ma bid'a haqiqiyya wa fo bid'a idafiyya mi ay relasit bid'a ga kodo keralo lubisika kai anko bid'atul haqiqiyya bid'a haqiqiyya mi هو ما خالف الدين من المنكرات التي لا خلاف فيه في حرمتها وضررها على الدين وما أكثرها وما أخطرها على الدين وعلى المسلمين وبدع الحقيقية منه على السنة ومثاله بنفسه كم واتو كورنينو وكان خلاف التولى فيه كفو ويحرمي التورو كما التورو من بس إسلام وما التورو من بس دينما وإن كانت لك فوتو فيه بدعة عقيدة وبدعة عمل بدعة العقيدة يعني بدعة العمل وكيتو تكلين مو من يابك كلين كتو كلندو يفنا يتكلانو بس كالي تينيا فويكا كلان بدعة كلان كجلن قصر كدوني بدعة كدوني انت بدعة كتابو دبي منون للا كبني إسلامو بي وكتن فلالا كسر الإسلام فمو ما دون باوسان كوكي بارك منوية نوبو سقوفو وكتابو دبي بان وافو الاتصام للشطبي أي بدعة كفالة الموافقات أيضا أتي كلنو للشطبي وأنك دون كتابو بينا بدعة كفو أشيت دين كتابو فلنبو وطبعا مهم بيكا كما بدعة كولا كهو مولدي بدعة ولا تندو ولا كتيني في كافم فأنكو الحكم مختلف بين البدعة العقيدة وبدعة العمل فين كلونته ككيتي لابو أبلا يلينكا كافوني بدعة تومي كبان كشين كافو ممنون أكواليندو كبار كوالا كراك صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ولا نيالك راك صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا ناكو إياكم ومحدثات الأمور شيرا دي حديث ودي لكن أبيه تاي كلام لا نيما كلام بفهم بيتين بمغب حكتا بمغد دمبي كتا فاسيما بمغد دمبي كتا كفرما بمغد دمبي كتا على سوسما كسرانو تشكا جنونا ولا فنورو وما كارك رانينا صلى الله عليه وسلم كشينغا فود الله سكومي في الوانتو بافو شوبنا ni femi fora yale alakra yakewa sallallahu alaihi wasallam yala kara alakra nyina wa afle fili dando dina tisika jo abara katto fukata se jin wulma comme ala ya fo chugo bida comme alakra ya fo sallallahu alaihi wasallam chugo bina ka fa alaka dina labaye dina warete akofa abitto fukata se jin wulma o tisika ke fiu faka so fukata jin wuli masala fengo fembina adon robe masala fengo fembina akitibi دين يهودي إسلام يهودي معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم نابني كرتو كمعجزة كريم برولنا أنا أبانا لكن معجزة صلى الله عليه وسلم والقرآن ده وبتوفق أتا جولي فويتي أجي يعني فوي فناتينا من بحرم الدنيا همي ني أتاكونو إدي تاشودو وفهمنا بيسكا كي موتا فول فنما بدعا وفما المصالح المرسلة مصالح المرسلة عندما بابو دي بي أبكنا يبقى دونك أفهم مصالح المرسلة فهمي أني بلاتي كليني علي بي فقط جيولي يبقى أبي دون كيتي بلا يلين كونو إذن كفو فنكرو بدعاتون كفو فنكرو على كلام مكة صلى الله عليه وسلم بدعاتون إتفرلك
batu ce ani lada ko ce o filibanta de walla don wado ko wa kullu bid'atin dalalatun na'am shar'an limastinadahu liman adam ani ka ho bid'atu be kulluhu dalalatun abefli o bere nisbe yorote minna salama shari'a wala amma nisbe yorote minna salama shari'a wala bar shari'a qawaidul kulliyya dibi o qawaidul kulliyya nu masail juz'iyya bedulu kono yan qawaidul kulliyya nun be fokata jenguri fendo be ulutte sisa gana nana abidu kono fendo be alit utte sangure gana nana abidu kono don wodi bodo lakin beka baratu ngane ka dalu bela yirinde kara bira kula yale ala kara yakewa yala sarafu yakewa afle we kala malade sarafu we kala malade uti ma fuy kala ulu manga kuma ala ko yere lafiyo ay manga kuma na bo dali hiya al bid'a al haqiqiyya bid'a al idafiyya nu ulu ta difference do ka wona way huwa man daraja tahta aslin 'amin ولكن صورته غير مأثورة كأكثر المسائل المستنبطة من الأدلة الكلية أو المسائل المختلف فيها بين العلماء وهما بدعة إضافية ويفهم أصل العام به لسل به ولسل فرلين القصبة دون بودي بعدهم يعني فنو به ودون نبو كنو جايباسو أمبك الصورة ميركا والصورة مفلك أبو أكرم صلى الله عليه وسلم ama flaka abo seboma ngabe akono adan ko mo misalo ko tiban amen nafaka ni fengo fanyi bi kata kitabula akara tafsiru yo akara hadithu yo abela yelim farle menyo ko fem be dina mo be se kokoma o bebo masali non ko yani fen sintile no nga fen sintile minundo abeke wajibi wat dola abeke mubahu wat dola abeke mustahabu wala hasab al maslaha ash-shar'iyya شراب مصلحة بشغلنا أبكتي يعني بداية الحقيقية منو يرى نخلف تعال فيو ندون مو باردون أبي كبردون باكي دادي أوكا واجب دو أكان نكري أما بداية الإضافية وفتوكا جلن وفيانغو يقصبه دون مو فرانكو فوركما هل سيبو يرى وكابلو من يسلف الصالح ندو بافي كرامبالا كما كوبو دلوتاي ودون تدلوي دلو ناني دي كما يافو دونغو جوبنا قرآن بي سنة بي قياس بي إجماع بي لكن سلفو تي بس سلفو ككتاب دلالتي سلفو كمرجعية تي نما فو كفو سلفو دي نمفو سلفو ببنا نمكيتين دي كساليلا سلفو ببنا نندي كساوا ساليلا سلفو ببنا نندي كسنكولا وتي وجن بلو otma niki ba ko salafu kote fonen kalon da salafu la wala on kalon kitabu dun ka chako sobe sisa be kitabu do ye ko kayfiyatu salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kala ka sali chugoya wo sebe kitabu nin dola ibobo ni mo be sira alanya ati fotion ala kala ka sali chugoya etle wo sebe kitabu kilen shila ni fo fen sebe ba so dore be mintuye wata ni ya sebe kafa ya bulu korta kibar nin kibaru haken duna abisi ka sebe fana kafa make ni ya sebe kama kurutu kala abisi ka sebe kaya kurutu kala ni ya sebe kaya jalsatul istirahati ke abisi ka sebe kama ke ni ya sebe kaya tashahudu ke nin chuwena abisi ka sebe fana kama keta yana wata mai bidu mfu ifa fo kayfa yadu salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala kala ka sali chugoya odi flenye la iba fo de ko bin ne ya famu chugumina nefe nindo wala ere teyire parce que ete kalambaye ni ka kalan sira oma ibi se mazhabi tigido la ni ala kala ka sali chugoye comme kasa ya fo chugumina wala kasa ya famu ya chugumina wala kasa ishharu ko chugumina bo kitabun no minum be abese men ne hakille wuti adon o re foli don ba fe o biado o fili do parce que سيدنا الإمام مالك الإمام الشافعي أبو حنيفة أحمد بن حنبل بيك سالشوكي دو ينيون دو كلان يون في غو ينيون فو يا باتو يورو لا قصبه كلمه فرض كلينكا أنكو فامو بلا كولا يعني أوتما ناكو بلا شو مولد كولا أمبودي كما نسيسا أبسي بلا الإضافية دي تشغدولا بار فانغوا كرارا اجتهادات بالا مذاهب فرانيونكو
لكن عم بفو احتفال عم بفو ذكرى المولد مولد كسماني فين دو اتيت مسلمان فيو فكسي كسما كدونك فو نين دي كغا نين مكا اما لك ربنا دومي نبي صلى الله عليه وسلم اي نين دي كن كسم اي نين دي يالا nga je rasul nga Allah ra rasul ولو نيونو اي مشغا گلن نونتا نالك بالمؤمن رؤوف الرحيم بهلم مؤمنون بمكر مؤمنون يبو جورو تاشي وذكرى إسراء والمعراج على كلا السنة يلا منك نفنا الدون سرا كفو ذكرى الإسراء والمعراج كفين فو من بسلامو حكي جي من باتو بالدرس تعالى أنا غزوة بدر مثلا كفو ذكرى غزوة بدر غزوة بدر كسماني هجرة على كلا بولي مكة كتاب مدينة فانا كو chaman kera la islam ka ngal ladri chaman sola yani ko udon kanat tem islam nyinama ka ke zikra ka mo hakilji yani nindejo ni fenu num binum be islam ko don baw ko baw mo manga nyino ko amanga tem islam jamani katti ko mi ko dondo ko mi don gwanza mi tem chugo mena lakini ba fo zikra ya tudi kusmanu wajibi يعني مو بس على كذا كبنجدنا صلى الله عليه وسلم كفي بفندفو يباك وذكرى عندي كما على القرآن كون على كوتشا مفو هل كافرو كقولا كأك الذين عنك حكي السرناي أكو ذكرى سألك يلا عنك عبرة سرو تشيش راكونو سيدنا يوسف بالموتلا قل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي عبرة يعني أخذ العبرة ذكرى عندي بنا نقول يعني ni aslamo fona tumboke obike ngam ko ma fe ka chien olu te dikrafo olu te ihtifalo lu ba fo de kiya ke idu sali bo sali ni yo nga sali jume est-ce que ame mawlud ke salde mawlud te sali yoshi mawlud te sali an ko ne fe ani sali ma tuwati kile mo mana ko sali imma ite saldon wala iko sali iba fe ka trochien ka foko bar alakra ko sallallahu alaihi wasallam aslama fe salif la de banye eid al adha wa eid al fitr od mayna fo kiyeni fana ke sali sabadun tesla bana la cheni kandedo nete sali kote yan od mana ni akirata ko ni salahu make ni don bo foyango wa ara yali zikran yere be dawa asu kasi ka tashib la ka ta'ala kra sallallahu alaihi wasallam ani kuba minun kira ka nyon fora nyon ga fora nyon ka mana ke chugu akase ka nyon hakil so hakili ka tashi yorota kisaina sanko aw be wati min na ibasro aw ka daballe sombala ode fora ya ngobi mana ni khilafu kirala don ba do yake do make ngo shima fo ka fo idido ka fo sallu ka fo rasalka summa khilafu inkele ngo shitte min ko mo min manake ko fasri wala ko kafri wala ko bidati atinti kitabu folo bela samba kelen ko nana ate ka hijra samba kelen ko nana kitabu lala don bo franyon ko do yake do make do sonna do mason nga gon ko hali minu make o mabban fana ko nga ko nunun de kaccan kosobe kateme min mason ka nga ka fode nde mason otma moy manake o fasgi moy manake o bidaay moy manake o kafirire otunti oko nana sisa islama yele manen ka ke ideologie siado ni ne tem ko rete ni ne ga islamate islam rete ne mana famu chuma note fama rete ananati bo ode islamachi madhabi tu numbolo be nyon soro ko botu ba nyon soro hal jebi ni be falen be ula me kelatu nyon je bo ideologie ya kele ayele manen ka ke uyi kitabu tolu bulo puisque qur'an nana de lil muslimin qur'an na islamu di ulu kulu islamiyun uli كتاب الله للمسلمين والمسلمات أقول إن المسلمين والمسلمات لكن إن الإسلاميين والإسلاميات وبيبني وإسلاميون يرى كروتالا درابو كان كرو كوني درابو كان فيون دو بيسك أفو ما كرو مويه وكرو مويه جونيه وكتابه جونيه كتابه كوني كتاب للمسلمين
kira kone sallallahu alaihi wasallam innama ursila lil muslimin mo ko mana do aka dina huwa al muslim yan amachi lil islamiyyin qur'ana te islamiyyin ko kitabuyi mo mana do islamana wa fo muslim wala sa al islamiyyin bo islamiyyin ni yalla je bembala be woni ñogon se ñogon fami be ate wuli abara fo doka faraka bo doka ke doka do juwe puisque fente nu reste katama bo lu fe qur'ana famo fendana ay ninke wala kanake wulu hakilla do ala o hakilla ni ay bentse ke fiu fa kamine o hakilla ndiba o dun sebenente ko donuma famo fe qur'ana tafsiri abena na jinye kono sawu lukana ashima ko ngoluka be yaka kuma nyi shin islamaya de ma abeka kuma nyishin islamau dima ashima fo islamistu ta islamistu ko rede u jelente fo yorela bo nyon fami munu nyonche betlo ba rajola wode don bo otbara sali ukana mbimbe maulid kula afolen be islamau de lil muslimin afolen be islam musuli lil muslimat oluka kitabu ya qur'ana وكرا على كرا صلى الله عليه وسلم متوكلي من كدين بافو نسلمات توي بآية يلما كاكين سوي بحديثة يلما كاكين سوي فكادو إدا كودي نيجو نين فناتي دورتي سلما يرتي سوما سلما ما موكرا كادو دينا يرلا سلما تي موكرا كادو كيتي كيلي نفين كافوكو إكاجوني سلما فن ورا على كرا صلى الله عليه وسلم نانكم بود درسو كجانكو جو yana otuma ni yayi maulid ko kera ni manganye ama seli nawo ala kutaw betlika ke en fait afrique ala kuta da min tun tambulo sam wayn corona biya sisa hakashitala kabayra min tumbe bambul sisa sam wayn corona tunti natu donenti hakebola filibantiya min be ningo filibantiya dina koyere tunna chugo mina bika tun chugo mina kalamba bela yelen kera imana sika kisa kala no ye kalamba ne ma fo nere kalamba nga wot farati kalamba mana se kisa do foro ko ko bla kala nona mana se kisa do foro ko ni ya nyinga salikitla ne mo saba nyinga kuma saba de bibulo kiti shite ni be mo fla mo saba nyinga ka be ke kuma kene bo olla anka ko bambulo minte mawlud ko ciere la ni ala kudo mawlud ko masinna amasinna anga ihtifalu yarde ke bil mawlid ka franyo on kani mawludi ka ala kira sallallahu alaihi wasallam anyina na minko harma dembe tashi watibe fadakir ayna dhikra tanfa'ul mu'min anka nyon hakil jigi wona ni ijina na yoro min ko mo bisro ki hakil jigi ni yoro min nabi ni ka dogo yebori ba bunya don irebe nyina iyere ko nyana mayen kono yoro minunna kaso ala kara dunya sirabu iyi sallallahu alaihi wasallam ya hakil be jiwona yana otumana an nafatibba an ka hanko de ke be solution te ka fo wati be bilado fem be bilado donc islamo be nyon soro fo fenasan ya jatemine do biri kerefe ko atibe ko bilado ashura obeteme domba do ala kara ya bunya lakini wati yelemana ambe wati mina sisa denti tay mo ka duti tay nyebe telew law lobe fembe la jelna jinye kono anga fendo de kemi me demson sey ka tuka dinama u ka dum fona bunya jurula comme dina tawba ke chugamena u ka do ni israel mi rashu sira ala ka rabbuya na sallallahu alaihi wasallam chugumina atara ala minkaye anga se ko fo demso nye ko fo hali am mo korbo yere ko fo ka hakilla jigi o be do de fara anka yan otmana hijra nawawiya marasi atemana sisa munkera mimina sisa ko laje ko be ke chugumina bo be bekaso mo do manganci mawdu ko la misir ko no idembe minke 31 ay to no iba kalama wali tisika fen fo la mo ni mi yere lebuye awa alabi kobesima fatuba liman shaghalahu aibuhu an uyubi nas arjana hera mo naka lebuya shura ka bo mo ko lebuma mo ya ka lebuye abidda de mo retala ibe mankana mo lirkula ikofle doni ni hakili bira
wallahi ko fle doni ni hakili bila ni sira ka ko jate bine iba do tiere la an kan ga fendo de lamin be anya tieni minu bola an ko lu bola nga bidado ka ta ko mi korete je korone mo lu kote o ko de donné ida kono parce que an fana ka mo dina mo be ko mo de donné be uda u ka fo ko a de ko note mundo ubo ko de do mo da fu ko fo bo banga jamane ke kore ko ina fu kasote ko kasoro mo de nya fo chogo no dongo abe je robe je yoro shikte islama jamane ka nati min tabe dugo min tabe bange abe kasoro dogo de gouvernement masso nota be mashitse ka fo ko jamane do fle kwati ayati bonka mo fana be yake ala koyre ala min bake itobe sena kubi bawduke kalora min bake rapport be se ki mawduke fembe de bi 7 bi ka fenyini ni mo islam wore hake mashit na se ka fo ni kitabu inflenye kitabu folo nyuma nuna raskhuna fi ilmi wali min dla ka fo mawdudu keba ko kafiru ati ka fo mawdudu keba fasrido ati kafa mauludi keba ikana salati ko fe ate abeni duwe bon san kuma islama kira politique masake minu me ni nafolo bubulo nolu ya ye kafo ko amanka uye mogo sigi akama ale mine hakilla kuti kalama ni yake wa rapport sebe pour que o te penso non rapport non sebe bo ye farafina tochi o misal tellement de bene bulo Abdurrahman Abubakar al-Jazairi ba fo ne mo min tulobala ni ba do kanyin ga anana baroli Abdurrahman al-Jazairi kili ndi min fle Madina mi ma ho qosbe adenke fo Abdurrahman anana baroli anna fo ne ka so ne mo wadama do tumbe asigara anye boroke bira ko ni sunna ko la ne ya fuye ko aw ba yare nege sunna ko kele min kera on kam ko korbo bulo aw tamasuma abe warde di mo do ma ujara ajaru yi wa majjaw kuma do foti et puis kuma nun te foynya parce que mi ma boddu sukuna te se sukuna ngo barakera farafina ya kosbe kitabu bere bulo farafunya minun dila nya do jirala wona ya qabru ko di ka bulo fatan nu la qabru ko de parce que qabru kuma min bembe na be charin ka ke comme ala kodo qabru be du ko na be jon ga salisien abe jon ga sunjien abe jon ga salamaci woni islama yare kilinwa ba an bora ne kaso ko ngata kana wala bo kana be qabru dombe kana wala ne kaso ce ne ya wula kama an talan senna asira qabru domma le ko ban ko Sheikh Abdurrahman ngo boro qabru dom fle ngo akacha sanke masawa ajora ka joka abina min fa ko subhanallah ko ifriqiya hadhihi mazlumatun wallah mo benen no fa kacha mo ko afriki tuanendo ngo tuanendo muna kale tunta mire abbara ka fo ni nyona dugu koro kaburu be san keme joliwo abino kaburu la ate sojole kuna ate awakuba jole kuna ko ale tunto miri wallah annako wode la abantunya puisque avec kitabu ni minun ci aw may fitna kitabu di do ati fo nyaawni ayna jabani ko na ka jabani kala am go be minna ko fo abe demso blam ko korbo la te ku doya ka bla ka ngaslama ci kasro sab kun shitala akwa le tunte ni saura abada awon ko ni farika fengwa na yasra aw fana bina ta dawo tele ko no fa be jigi busu ko no ka laje ko be driba ta mali kun kelen na kuran fe kata kada bla labana ibe kawru minye ibe shia ibe sankelen ke te mo shemi ni shebina kana fakaya ite mo shemi ni sagabina kana fakala o be aw de kal rabu ko jamanu ka matiya donc afa mana mo kuburiyun awana mo kuburiyun are de ko cena ko afrika ya mazlumatun ngo tasigu abeta takaye abeta wadma maulidin fana na ke ni masala shawde masala do de be rabu ka kalambariya kacha me waru bubulo et puis am masaka arabu ko ni islama ko don ka bonyo wala anyu benyami
silamaya ani arabuya amudo silamaya dina de arabuya nation de fen kelunte umanga dunyona culture islamique be arabu franca culture be fen kelunte umanga dunyona ubiste ka ben wati dola comme an ka culture fana beti culture ke be jien kono ani islamaya be se ka nyon ta yoro dola culture ke be jien kono ani islamaya be se ka nyon ta yoro dola amo famu bon man kam min fle mawlud ko la ni ya laje koroshita la fo mo ye kuma donda nkafo be anniversaire ke mo me misir ko no bu dem ko anniversaire ke haketola be 2000 kono ka idu kala haketala daran no mawlud mo bini mawlud te Muhammad Lomiana Muhammad Dunu Fala Muhammad Barafala besigara misir kono ka fendo de fo o man kalonda la kala femindo sallallahu alaihi wasallam no yo fo no man ka fo ibo kalona ni mo salla misir haramunina ajole mene haramunna folo o chaman ka cha amma mo tuma lakin o de galibi bo ni ma fo mo kana sali iman ko fofana lakin ka don ka fo ninde ni misrin sali kiti ikase ko kon fo to mawludi beta ngani ni amanka ni manga ke ala kara bonya koso ni manga ke ala kara bonya koso ala kara bonya kama kan shin ganga ketade o yikashi danya nga bilado ni mo nya ke ibeta joni yo fo la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih o tisiga ke kana billa ala na kiranya ni billa ala na kiranya islamana yakujude ke ka fo fe mahramu fana o haramunin do faka so dalu tiken kanen de be ka fo haramu do ala ko qur'ana kono wala taqulu liman tasifu asnatukum al-kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allah al-kadhib wa min galon dala lawteni rusul wala seboti mbesira kashinga fo fem haramu do parce que fo nasiqati de ka ke قطعي الثبوت وقطعي الدلالة نو فوق فو حرام دو تسكا فو با فو اونتني في ولا نمان داي خوفا سران كوس وكنا نفي حرام على كديننا باو كافر يرتا وكما كتاب من بي نو لوك مانا مودول لا اكا تشان كوسبه من amna ine ne gafalati fa ka bulel madoni mami mambulo kro o yafa anankara mo gono o ya sheikh Muhammad Al-Mustafa Wage ni beko mako shegna Wage akane ga judu sira 76 48 58 90 76 48 58 90 awa Sheikh Babu Bibulu Halisa awa bismillah kitabu minum be ambolo korono le be kumana tenisi san kitabu lalen wede santa e don bawo ye barkelaw de famo bulu Rabi jamani be don baye fonctionnaire de fama bulo fama de bisra donc il tise ka fen fo ni ma soma abe fiantigila abe bo don yan arab jamani bebiti almami fen sonami mado alqadi fanga sonami mado fen be fo aka ke fanga sawi bon otma kitabu nona nebe kitabu kachambe me kelenta lo shina wa fa ma iqtida'u as-sirat al-mustaqim bo mo chaman be jamanin kono sisa ani farafinere be ka cheni kenin ni kan ken toy Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wo be ka hakuma ko kan kali puisque uluma don kalantula ku bi saka jo kalankela bi joni kalmi e chugumina kalmu de kalankela hake keleteo e bi tasbe mbasbe baro kuma te fana o de be don bo bonyona e je be baro chaba na fara wa gasebe asle gasebe de bigi be atse gasebe me baro la min nen kadi minyata o borga iqtida wa sirat al mustaqim Ibn Taymiyyah ka kitab dalalendo abe robbe ni tarani ni libra lay baso a page kemeni mugan sawa ako ma fodra bukanna akana ko bi nyamba ngande yele maka kaka kumay ko dode mo mi kitabu ni laye sini ba yakono ako جزء ثانينا صفحة كماني مغا عن السبا أكو وكذلك ما يحدثه بعض الناس أبيك بداو دي جتي ساليكو بداو انتني سالم من دمني الله أكبر كاو فت بداو من مبالا أكو مغدو كلمة كفندو سنتي إما مضاهاتا
بالنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام كم النصارى عيسى بغنيك فتي شغمنا كو كعيدوي كو سلامة دوي على كرة مولود فنان منه كاكي اوي مضاهة كم نصارى بوينويا وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما لا جدي doya ke ka nasaraw ladi nga doya ke ala kira kanu de koson sallallahu alaihi wasallam ne ibn taymiyah ka kumai wa ta'ziman lahu ayake ka ala kira bunyani aye ako wallahu qad yusibuhum ala hadhihi almahabbati wal ijtihad ko ala bu baraji ukanin kaninka anuka ni yergeliyanka ele kafre kuma bimi ay fi فصيكم والله قد يصيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أنا ضرب كم فن الله على أبو السرا نمنا وقال كركنوكا أبو السرا وي اجتهاد منك على كاكت تشبله كتعالى كرام صلى الله عليه وسلم كون كان بلاو الشنترارا وته برايس ربنا على بس على كتام وسه برايس اكو بدايه مثل كجو منا اتخاذه عيدا كسلي اي عيد دفو اما فو ذكر اما فو كسيكا كسمنك كسيكا على كرام ما هو كل نيه كعيدي كم نصارى يتكشو بنا لونك بي دنفو بي دلومين بي كوري بي اكو ني مغو نيامين وي يعني عيدا دربو كنا motisigo ke anta jamani la mimbe ke yotisiga koyo ni yokuita yefendo yetodo dawdula kaso atote fa inna lam yaf'alhu as-salaf ma qiyam al-muqtadi lahu wa 'adam al-mani' minhu law kana khayran al-nafu wa 'alam ikaddu anna min al-a'mal ma yakunu fihi khayrun li-ishtimalihi 'ala anwa' min al-mashru' ayofu kitab kilin kuno ko ikaddu baradu bi nyumam bisika kala bari basro شرع سنكون منهما ودود وبالا وفيه أيضا شر نقال جغمان دفنا بالا فاندفه من بدعة وغيرها على كتاب بدعك وبفراك ودما أكو فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة فعليك هنا بأدبين أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك وعرف المعروف وأنكر المنكر أكوني أبسكك برا دوبكسي بك عليه كما فرصة كو بسك براجي سوالا على كرب من بالا على كرب من بالا أتلاك أفوني بداونا نكالا على كتاونا نكالا وكنا وتبراجي سوالا كما تولو وتبرا يسرا غيري وبلاين او على كوتي بكون يري لمكا كي على كوتي ولا باي لمكا كافريا هذا امفو ودي بي وكتاب تشيدي نومبي سيسا ايدولوجي كتاب نو ودو ياكيتي بو علين نكما فو كاتلا كنا فو ابي لادي جوغو فلابي اكي حكيلتولا نيبي كما على كولا حرصك على التمسك بالسنه كي همي كسنه ديمينه باطنا وظاهرا sunna fana file tulunge karambina sunna nan kambo kuma fo kuma ka jam kuju sunna ni bidaya re madon ko nyona ay fen chambi fo san ko sunna no bidaya tun bidaya ke sunna ke chugo ba ke bidaya o ka chan ko sobe bo san bara de ka chan amuro ko sobe otuma ko ka jogo flami bo ya de minye nyumaye iko ke ka yamoro ke no minye munkaro ika wonna kare لكن يركون أنا خاصة من يطيعك نواتي عليكو في الأزمان المتأخرة نواتي اللبان نعلدن بكم فهيرا كما يقولون ولا ندو حكيل تالانكا كما يقولون ولا نكوكون تيارو نوبا فون نابني فو واتي لا سيسامبا فشودي إجيجا يركون كهاميناي كهاميني يركون يعني مقومين بي باتو يقومين كاسرمو جون كاسرمو باباتو boy de sega somora o kora de ka fo o bila shawte misir kono kuma o de mo yere ni alache yala ka ke ala koy aka soro akanga foro bina aka fo akanga fo mo mi aka fo flana mi
أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان نمو بفندك نبلا بالا ولا نبلا يردو كو ولكة السنة ما يستكود دمجرالا كون يايي فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه وأبيكم أن ننتكلا أكون مغوي نابي فنوك إمانا هو كيبا فرا أتاتو فيو فاكا فنك منك جوني puisque kama wonna kari ka fem wa kujugu babulo a sharti ya kana fenke minka jugunaye na so yona fenke minka jugunaye kot ma ki katri ikana wule kata ila tarke munkarin bi fi'li ma huwa ankaru minhu fa min konen be katemaka wala atinya faka wajibi do te wala kam mandubu do te ibasro auto adarru min fi'li dhalika al makruh ebe abina mandubu minke ebe wole minke sadaka nakar kanin nakarabolo وقد جون كتب أبي منك ولكن إذا كان في البدعة من الخير فأعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان ناصر البدعة من دو كم أنك موجود نانيونا كوني بدعة دبي أكك بدعة يرسام بينك يا رب ما كاكاو بدعة شامان بسبو يرمى بمنك doko bidate ko misalu chambe ko mi watti ka kurun kama anda fa mbanya rebulula min ya qur'anat la ka hizu bi ore ala krama kew sallallahu alaihi wasallam hizu bi ore ala krama ke Allahu akbar hadira shita mo yake senna abagarte senna umarte senna usmante senna alite mo wore de yake do so ramin ko bidado ka sumunun no ne robo ne hizu nun seben ko do tumba washinu shoni ka bwala ko bidado o yato amatewa po foranyon ko masala mina doba fo bid'ati haketula ako utmana idha kana fil bid'ati min al khair fa'awid عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء كون بدا ني من دولا إكنا فو آياتي نيما من بالا نشر لندو إكوتي النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء أتما جوما سيكو فرنين نيما كبر نيكو هرما ديما ننتوي كما أبي فندو دكي وشي تفوتي فكا فندوك ولا ينبغي لأحد أتب مغشي أكان يمانتوي إلا إلى مثله أو إلى خير منه نابي ننتوي أكان يغنادك ولا من كفصنائي فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدعات معيبون قد أتوا مكروها فالتاركون أيضا للسنن مذمومون كنا أصر مغبن بين ننكين كشر ننك بدعا بولا نما يربولا كنا يما يكافي بوفرا يكو بلا فنك من كفصنائي وتلا شنينيو ni masola otma ika donc on ukafusa kateme mغبن fana te fenke nyuma ni jugma me minna min tabbe jugma ya kafsane oy kodi fako aywa niyaka kuma yoro warala kitabu kilen kona iqtida was-sirat al-mustaqim abafo wa kathiran min al-munkirin mo chamo be bidan nun nakari ibadatu minun be ne alabotu minun be ni bidan bula ko be ka sali be bidado ke ka sali tay be bidado ke ka su be bidado ke ani lada ko be bidado ke تجدهم كيف مغشما ومغون نكري كفا ببدعك لكن يباس ولو يرى مقصرون في فعل السنن من ذلك سنة يرمين ولا ولو يرتوك أو الأمر به وتي مركن وسنن فيه ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهات أقول مغون نكربان نشاما نيبداية يباس ولو لحالك جمو kateme mo men be batuin ke kafara bidake kosobe ne ko ni salatu yasa abe bidake akaf say min salatu ke kodi ni ko abe tiwalike bil mawlid an-nabawi masalan abe bidado ke eba ke muna mawlidin shibe teme kito muna ni osuma bidaso mo rebe molo yako dofo itafe mo kai abe ke minna parce que har ka si ka tele dele ka kodo ke ka sokoro
ka fɔ mawludu ye su in na n tɛ taa wajulu kɛyɔrɔ la n tɛ kira masali kɛ n tɛ foyi kɛ min b'a jira k'a fɔ n ye nin ko ɲuman dɔn alakira ye sallallahu alaihi wasallam i b'a sɔrɔ i bɛ min na a tɛ se ka fɔ yɛrɛ بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قيام لأحدهما إلا بصاحبه كون الدين كرا كيا بريك نيماي كفرالك كبيو كونكم وفلات سكتاك نيونتو وتما كاتب أن ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه يعني أمان كان كمقول كبا كون نكر لنشيما في كاي يمرو يربي نيمان دي من ببلادونا نتي ما فيك أيوة فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك كوي على الدسكو نون داندي وكفندوك نغا اتوي وتي نيكو نتوي كيبنا نفدو دي أبي منك وإنما الترك مقصود لغيره تولي كوني كو مقصود لغيره التنادي ما يريد تي على باتوي كلي دي على باتوي بيدي كو باري ني نام شغلا ني بارا ماي أيوة واجب دو أبينا برجوك أيوة لكن لما كان من الأعمال السيئات ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح يعني أتبع دي عمل برجوك دو بي منهم بسك برجوك ويكباليك نيني قصو كابو وبرجوك ما برجوك كانتشي يعني برجوك مني أتنيا ني برجوك مني أدوني بوكونو ya ni bo ke ibe bara jugunde bo akono ni tiso kono ibe sumane ke ufla nyonte yala akere ni bara jugunye min be kan nyagami sisa ani attori min kafsa aka sore ko fladon ka zotma ka so ka ya boreke wala ke ka faralike ila an qala fo ibn tamiyata ko kitabu inatu fa ta'zim al mawlid mawlidi boyani wa ittikhadhuhu bawsiman كاكي دمبي ساندون چلا قد يفعله بعض الناس كم غدو باكي ويكون له فيه أجر عظيم برجي بابكاتي ولا ندنك كما ني ابن تيمية كما دي الكتاب من اقتضاء الصراط المستقيم وما كافريته فاسقيته بلا موت أكوف تعظيم المولد بسرعة واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده أكان ينما كما وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أني أيالك ربنا ني أي وكما براجي بابكاي كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسلم فإنه بي أكاين دولا أمين دولا فإنه بي أكاين واد دولا أمين واد دولا يعني عليكو ككيتي لابو سيسان كما أبل لابو شو بنا مو مولودك وبيتا مو مولودك وبيتا إبا ولدون إبا ولد ليس هذا مرادو يميني كالاجي يكما فوفوشو يعني كادون غافو كو بنيوغي كانا ياموريك ني كانا فراليك كابو كوما فاكاسوري بفنو دي بلانونا يعني كافو اي مولودك دين كيشوينا ولي كافو ساكاتمي ني فوتشو من فلامبولونيا كلاماتا فوت ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه ذهب أو كما قال كو يافو أحمد بن حنبل كو فمادو 1000 دينار باكلي سنة أيو نفقاتي مصحف كلين كاسبن كاتشوغو يعني سنوي كاكوغتير كني سنوي كاكو أتوي parce nafolo mbu bulu uka do qur'ana na ko bunya na ko chenya na akafusa uka do ala kutadola ya akorote kafo ko ke qur'ana na kafo yukunyumaye lakini akafusa kodode yan fodon makani don bar kono maninke ube fende bla nona min ka jugu nafolo en ka donina ko de kaso o ba mo ko na ngalaje nafolo en ben nafqati mawlud la sisa na kira kafo mawludu ye bid'ah anko haramute kafriyate fasiyate mo yo fo yindi no fo o tsaka sebe halbi odba ni fem nafqati min kirola on nafqati tege tasma yo tike ahmad ibn hanbal min foni ale de kafu sakatma ya kaddo korela en flega min do qur'ana ne 1000 dinar akacha lakin ala ye masakere don war kutala
a bɛ se ka wari in don ko wɛrɛ la min tɛ nin ye o tɛ ɲumanya ye o tɛ se ka fɔ o bɛ silamɛya tiɲɛ a bɛ silamɛw tɔɔrɔ yani o tuma a khayru ma anfaqa fihi hadha al-mal fɛn min ka fusa fɛn bɛɛ a bɛ nafolo don min na o ye a y'a kɛ ka kuranɛ in dilan yani o tuma ni ɲɔgɔn kalanba bɛ kuma tan de walaysa maqsud ahmad hadha maqsud ahmad te k'a fɔ ko kuranɛ dilan ni sanu nin cogo la k'o yɛrɛ dagalen don a ka kasu de tan k'a fɔ anna hadha al-amal fihi maslahatun wa fihi aydan mafsadatun baara min don maslaha dɔ b'a la baara dɔ bɛ yen mafsada dɔ b'a la n'u ma kɛ o bɛ tiɲɛni min b'a la o de bɛna kɛ ɲani yɔrɔ tɛna kɛ o tuma a ko a k'a kɛ o de ka fusa a ka to yen يعني أتمنى فتفطن لحقيقة هذا الدين لحقيقة الدين أتمنى دين حقيقة النندي لا بوشلينته وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمحكوكو نبكمانا قال لي مصلحة من مبالغ كو جتمني شرع مصلحة من بستك كالا مفسرة من بستك كالا كو جتمني وفو ما فقه الموازنات كفكوس ما نين دبالا ناكرا نشيني مبالا nakara ni nyuma imbala pot mai busma kana kuma fenka femme ni hadisa ni qur'ana aya dafale jelentala ni hada wo masalili shari avec kete yali ka don ibe kuma minka o ko fe fana ta'rif ma maratib al ma'ruf nyuma fana martaba yemi ninke iba so kechu kelunte ba so te martaba kelena munkar fana nintoye maratibul munkar fana kelunte fen konne min manga ke u caka janyona ya maratibul dalil o fana foka don dalilu fana tikirin dalilu do bora qur'an ayadula da qat'iyyu thubut wa qat'iyyu dilala do bora qur'an ayadula qat'iyyu thubut lakin laysa qat'iyyu dilala dhanniya dilala wa bora hadithadula o fana biti hadisa do fana bise ke hadisul ahadi yirido hadisa do fana be hadisa wore be min ka kena ale o be jan utman ni shite kumaiti ni shite boroda kuma ni be kalan yoro kuma de ni se ka do abara fuk mo de ki kalana me ka mirite ka tani yere ki be kuma la kula be mashiwa de la kwale koni yam martaba non don utma a'rafu al ma'rufain ku nyuma na fla nyuma ku nyuma fla nana we tazahamuke ambe nin deke wala ambe nin deke afla be sire ke ñon fe otuma an kanga nin deke ko jugu flanana ninga jugu ga juma flana nati ambe minke ambe munke ambe nin deke munkar do de ngambo deke baro wa fo nima yurtakabu khaffu dararain ma famo masalan ni maulid kula jesisa ni alla yibina toro laje ala ka fo ni mafsare mbala masalan cewnu muso ka nyami ni mafsare mbala kuma do be fo men ni toro laje toro min mbala iba soro awa toro e fly yani mafsare fly ni danyon koro iba soro kele ka fusa toli parce que afle islamo be ñon so ko kula ka ñon do ka ñon hamido abegara bida yana foite na be ñon so min kunatu fem amerique fem be kara bida ude bida do bida mara nin kamo bida nana ka kodo de jira hadamu do na ni sunna itse ka sunna do fiu fi ka bida do ma ñu sunna ke ko dama do nde ka yere nege no utte sunna yo ay e bi bida fana min mandi aw nyata o de bida o fana te nga ibn taymiyya ko fa innahu huwa khassatul ulama bi hadha ad-din akoni ka ko danyon koro ni ko nyumaye nga u fla bet sekake ambe jumenta ka jumentu ko don bo de ka barado ninga jugu man fla nga ambe jugu man jumenta o tali min fana do we sharat tali o tmana ni nalomate ni sharat dombate o sika fo abo lagoji parce que dimo kebina minke o ka jugu nay o ako khassatul ulama don bo de bisika ninke mo wara sika ninke nte wajulu kuma en ko ne kalan kuma de o ba mo be ke ni be kuma modul kula ni be kuma masailu khilafula fi ka don ka fo ibe min fo
وتمنينكو ني شيخ المراغي شيخ المراغي فانا أزهر نيموياك أزهر دونيندو درب جمعنا نيوغناتي شيخ المراغي أكاد تفسيرو بي جزو جولي جولي أفناي نكمان دفو أليني منتمر ببنا كلينكا وبين بانكونو غوا ابن تيمية رحمه الله ها كتابو ببولولا من كتابو نومي يلمنا كاكيشو مي أبي موكونو غوا ne be maulidi lasa maulidu fo kitabu fitin nuna san kitabu nuna ute nufo be kuma tige chuga dola kuma tige foka wolu hakille minye ko de la katla ka fo kwale de kuti wallahi masala chambe abe banga technicien be kasi du tige gondoro be kuma tige be ka qur'an aya wala وياك حديثة ولا وياك نوتي دنيا كما جلين ديو الله أكبر لم يكن بانيني بتانيني يرشيت على كفو كو كافريادو يرشيت على كفو فاسيادو يرشيت على كفو كو أبيسكنيا أبالا يريبي براجيسرو alaka rabbunya min bala alaka la kanu min bala wani dore ke ala san kuruma beniyo ke o ya dama koyo ote kutayewa ni kutaka la we kuta de san kalotan flabe we kutayo nga oni molul kuti sakrina otma bi fo mo de za ni molul ke alaka rabbunya kama sallallahu alaihi wasallam ki jije kananin ke amma ngai ka jigi jugu fanata ka fo mo ba ke o ba keta o bi saga o bi famo comme ka mo mo sa ni be war ñini haram nafolo bi ko mo ni be war ñini riba nafolo bi ko ni be fo po ibo te o to buti na ala ce otma ne fa bi mba ke mawlud ke na so ngana wara de ba bulo we uti ga ngane woni ka fo ke dafa la te mawlud ke ka ta ke juma khutba re beni maharam jora ka ba dorete mawlud ko o joni o dam ko kon anyete mun karto la kabaro chamantewa dangari nyawtewa furuci nyawtewa ka nyogo jugan galon ka otewa nyago hasija otewa nyogo nafulu dun ni galon otewa dangari nyawtewa ebita ka to kuma beke kalo juli mawdudu kula otma isara dewa adama don asira di mafem masala min do mukhtalaf fi masala khilafiyya de do mo shislega kay muttafaqu ne kitabu jira yoro ko atike be kitabu tanjira kitabu kenen ko atike be kitabu tanjira ko abeke Allahu akbar ne don ba kelen jira ko atike be don ba tanjira ko abeke ko sebe adba bi bitabe mo ga ko nan jodi ala ko do ma ala ko te ala ko te fanga famu ka fo ala ko te mo do ni be min fo ala kula ibi jija ka ke ala ko maraghi ko ako hunaka umuru yurad laha an takuna bid'atan wa la takuna bid'atan ako kodo be ni afle fanda fe bisiga fo bid'ado ni afle fanda fe bid'a ko tala bo fara mawlud kiti bo ayake nakira bid'a min bisika kai ani sheikhul islam ibn taymiyyah ka kumai abekili ni min ba ke bid'a ayofo barai be sura chumina barai ti sura chumina ayofo wala nalo so amino fo inshallah kitabu min bambulo nan ko ambe adalu fo ala akacha ngane ko ne be min bambulo ko rabbi o e nin kitabu nuye ibn iqtida as-sirat al-mustaqim ko mi chaman be mankana sisa abe ibn taymiyyah ka kuma fo e bi ko no kitabu kungurundo dila ka hakuma nu yoro min mbala nabe afonni abe tabe wodita ute kuma foka jiya bonin kuma de bala sinna kadi mo mi tassa ibala jala ko de kama nyafo arab kanna ko ka donka fo ne ka kumate asen nasi ka marakan la ka fanye bono kan la ka fanye ote trab kan de fora asen be kitabun kono ala kambe so ala kanya ka dam ay wan kanam go Sheikh Muhammad al-Mustafa wage wati atemura amin fo ka dodo ki ametla ka ira kan bo ni lame bola ka da babu ni na fa bonya ko son na alaye tenation na tafna ila la nan tlina di mashila ka du jan tenena muallim sheikh na wage alibna kala kan tuni fi me mudu ko yi ka fese mo ko yi amsika fa musoro la jugamna an kar mo yani an ga ko do nyona ne be fe ka yingali do tengwila o ti ka babu kon na sa ga ma fi ko jabani amme wati na sene o ye sayele ma hukmu yi jama be kuma 31 feitelika kam manka ke mo be ya ala bon an yere ka kala ni donina aname munu ye aname munu me aywa avec kele wati mina ne fe ota kele kuma
sabu ni ale ambe dimashi doya nunun bla amyo soro jonu fe dimashi manga bitigu datugu o yanga lafiya toyi wala nan tara dimashi ambe segin jona anga saraw fana beta o kalo de la gani 31 wati ni nase kuma be ceya ne ba fe an karam wale ka walwala do de amma amina babu wera kumbo cuguni nan tala mawlud lam tala ga dore do komne sabu amina dom do de gani ga bala bala e bu fayna wala karam go awa nabi saga min fo islamo jarabla dita islamo jarabla ni karanti ala ko la foka keni dai jarabla ni munte meta min fo sisa kana mo fara ka bo kujuma na be dilike kata ko mamin ka juguni ay ni mo fara ka bo kujuma ika nyuma mla nona bo ne sisa ambe munke hijra yare min bo ala kara ka bo makka kata madina sallallahu alaihi wasallam l'islam yuka santai jol mo jol badon aka do wala bo ambe sega darsu de son jolita o hijra ko na ambe ko fo dina mo to numbu tafere wul bunya de atiteme mo jina ko an ka be bida mo shita do bo e ba fo sisan ko dombla ciedo ni alaje awa abe fɛn kɔrɔ ka fɔ mɔgɔ minnu tanga didaw na k'u ka saliw bonya ko i kana kɛ ka fɔ a kawalen dɔ mais an b'a ye an yɛrɛ ka diinɛ kalanyɔrɔw sisan u tɛ mawuludu bila mais gouvernement b'a bila nka u bɛ diinɛ wɛrɛw ka saliw bonya a ka da mun kan darabu jamani minnu n'an b'u jate u bɛɛ ka sara ni fɛn bɛɛ kɛ tubabukalo ninnu de la e bɛ n'i dama ko kɛ wa ni mɔgɔ min k'i b'a kɛ sisan olu de b'i sara fana i bɛ sara ni wari min ye i y'o ɲɛɲini wa donc fɛn ɲuman t'anw bolo o de kama silamɛw fɛ bi jigiya min b'an na ala ta kɔfɛ o ye ala kɛra kanu ye sallallahu alaihi wasallam n'an donn'o fana na k'o fana tiɲɛ a bɛ kɛ ko wɛrɛ ne tɛ foyi man ɲi fɛn o fɛn bɛ kuma ka tɛmɛ wallahi m'a faamu i bɛ k'i yɛrɛ lebu de fɔ i bɛ k'i yɛrɛ lebu silamɛya min tun bɛ yen o tɛ nin ye o kuranɛ kɔni b'an bolo sali ninnu b'an bolo mais silamɛya sɔn si tɛ an bolo bon silamɛya nana ni baara de ye ala ko fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah an ti baara kɛ diinɛ bɛɛ kalannen bɛ anw de ye diinɛ bɛ baara kɛ ka tɛmɛ anw de kan bon anw ka kalan n'an y'a an ka denw fana bila ka taa kalan a bɛɛ bɛna ni alimamiya ni wajuli de ye bon diɲɛ jamakulu jumɛn nation jumɛn bɛ se ka taa ɲɛfɛ ni wajuli ni alimamiya ye baara dɔ don mais bɛɛ ka baara tɛ mais bɛɛ ka ko ye dun ne ni terikɛ dɔ bɛ baro la Jida a ko ne ma ko mɔgɔ 120,000 de b'olu bolo kuranna durusi la kuran durusi yɔrɔw la ne ko n ka wo bɛɛ kɛ mun ye ko la ala ka kitabu kan ka durusi ne ko n ko tiɲɛna n ko ne m'o faamu hakɛ de b'a la du bɛɛ b'a fɛ kuran durusi la ka k'i bolo jamana bɛɛ b'a fɛ kuran durusi la mais 120,000 tɔw bɛ dɔgɔtɔrɔya tɛ yen wa minisiya tɛ yen wa moriboli tɛ yen wa sojo tɛ yen wa n ko biro kɔnɔ baara wɛrɛ tɛ yen wa ni mɔgɔ 100,000 ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ye hakili la kuranna ko mana nin kama a tun bɛ sɛbɛn minnu bolo olu fana ma nin kɛ o bon nin ye dantɛmɛ de ye ko la ka dantɛmɛ ko tanu na wala ka dantɛmɛ ko lapasali la o ye wuluwu de ye iyakum wal ghuluw fi din o de y'o ye o tuma ninnu kumaw n'a bɛ fɔ minnu tun b'a fɔ silamɛ minnu tun b'a fɔ olu tɛ yen silamɛ wɛrɛw de bɛ u nɔ na o ye anw ye min ka fisa aw k'an yɛrɛ lebu dɔn k'an da di ala kɛra wa sallallahu alaihi wasallam idha ra'ayta shuhan muta'an n'i y'a i sera diɲɛna waati min na a y'o fɔ Hudayfatu ko mɔgɔw tun bɛ ala kɛra ɲininka ɲuman na nka ale tun b'a ɲininka juguman na kana n'a sɔrɔ a ko n'i ye bakhuriya ye waati min na bɛɛ b'i ka bakhuriya bato i tɛ se ka nafolo kɛ foyi ye diɲɛna i y'a sɔrɔ i bɛ taa k'a to fana u bɛ sira cɛ la ka bɔ nka a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a la wa hawan muttaban ani ni dongo bɛɛ kelen bɛ k'i ni dogo bato bɛɛ ko i ta de don kuranna kelen kɔni don nka
tasra bi mi bon netta doy nga karsata fana bala mais netta deju karsata tala o de be wadma hawan muttaban wa ijaba kulli li ra'yin bi ra'yihi an hakil ma be nyagara hakilla be ko netta de nyogonte ala kala ko niyo wati minna fa alayka bi khawaisas nafsika kire nyini bo ambe yero nyini wati dila ambe yere nyini watla mo mi nyai take mo ta foli mo yi take ni masala nu la chugutala ibara dilde dungodo ibe balaw kono dungodo ibe jungula mo hakilla itala ibala abi no fe ka misir kono abi no fe ko shibi bulo abi no fe ka kala rola abi no fe ka khalwa ka rola abi no fe ka riyada yorla ala ka farika parce que ante foy ke ni ajelendo ibta hijina ibe suntige ibe suntige na ibe suru dunay wa amalo minun be no luwe ni war bolu bulo olu ka wari shinen teslama deme ma be ko wara dema donc foro te fo ala ka mo min deme woni kuma nun foli sisa ne ko ne hakilla wa wati cinye de do ka jira ka fo ko ben sebela ne ko ben sebela ta barake dimanche duna fe wori ni ko ben serla mo do nyini min bi sarani awa darabu kalo ye ni islam kalo ye na be islam do ni femla ma on yere nyaaminen do ikita nimbla islam yere fana tay minu ye iko tolu fana bla no ton no yere muslah ke an fe ka bla ka fara ankati ma on ka ciade ntake ba itake be bunke ibun temata yo defo ni kibe kuju bla ika nyumande ke ka bla nona no tibulo yetlon kala de kam ko krofo nyana famana bo no timena ka boyno kum wati ko na tengura antu meka ngunun kan me ko nyewle wati selendu e ko television do rebe ko buto ka jado bo ko atotra kli de mane do ko ya ko bani mano ni do mela ego mo bolu jabiwa mo tulu jabiwo إذا نطق السفيه فلا تجبه لأن جوابه ألا يجاب متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من الجواب أنا كلا أنك ما يلك لنوك شو توفو وكنا أبي بيرو وركنا نقول تيم وشكا كنكوي وتم وشكا سلاما نسرلا أتيك هذا نسرلا أنا كلا صلى الله عليه وسلم نيجي شيء بيبولو يبينا ترو وجني ولا إكاترو كنا في الفيو والله إذا كان بيد أحدكم فصيلة نجيرشين بعد دبلو أبغى كاترو يقولوا كم يكو جوول لكوي كو كنا في لاترو السلام منيوي نودو فصلنا كاتنا بكا أبدا فودي كوستالكو نفنكو ما وربي أم بقول بين تسالكو يو فتكون نفنكو نو ما وربي مين فوي أنك دودلا أكا يردلا ni yere dilala dube dilala ni yere dilala misri be dilala ni misri dilala dugu be dilala ni jamane be dilala mais ni ala kujula ande be kafir jam amba fa minu ma kafir jamano ande bu nyabi tilene be mi la dilala be mini wa ma fletan ka fo ko kafiri do o de koye o tewo ala mo be kafiri ladi ala ba fe ka tem islamatu shani kala Allahu akbar beyofo fama miye ladile har ni kafirro ala ba fe kateme baba islama miye fama ni tuyani kala Allahu akbar denwa bebe noka ma bara be am bulu minteni wallahi bara bam bulu ni yere samante wa anti mo shika kuma ga bo o yere sama yan fana ne kasabeta ne shehul islam ibn taymiyya minga kuma fuye maulid kula na ye baraji di domana na ye do tanwana ala kara bonya koso ala kara kanu koso ka fo baraji bayi ala ko ne mo ki ba la gushi ika nyimando ke kabla nona ikana take kuma damaye ka fo mo do fana ba la gushi iba suru ale keba kafara bira ka kafsa yi asana ma kitabu kono neka kumate ma alaka hakili mande bi amma alaka kishi amin rabbi allah alaka antana way alaka anka kalanke alaka makalan foy manju kalama natako Allahu akbar foy manju kalama jeni ko amin mankaw mankana natado wallahi ne ko tabala ala kote Allahu akbar ala kote abben nata be fenyine walaw anna ahlal ilmi sanuhu sanahum ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محيه بالأطماع حتى تجهوا دون بكرتي
ni dɔn b'a ma tile masiba bɛ yen mankan min filɛ Bali kɔrɔn fɛ kalanbaw de tɛ wa kalanbaw don olu yɛrɛ ma kalan mais minnu ma kalan faamu n'u yɛrɛ kɛ kalanba ye olu de y'a kɛ k'a fɔ mɔgɔ fagali ye jihadi ye wa a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ parce que n'an ma silamɛya de ta f'an y'a kɛ daraboya ye misiri bɛɛ bɛ fa kɛlɛkɛminɛn na a siga si t'o la parce que olu b'a jira de ni e tɛ ni n k'a fɔ ni ne tɛ e tɛ mɔgɔ si tɛ al-mu'adala sifriya imma ana aw la shay'a ne filɛ wala foyi tɛ yen bon silamɛya kɛra o ye o bɛ faamu cogo di bon dɔnniba f'u ka Ala minɛ u ka bɛ min fɔ u ka dɔn ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun fo dɔnniba k'o dɔn dɔnniba k'a dɔn fana n'i ye dɔnni tanga dɔnni b'i tanga n'i ye dɔnni bonya dɔnni b'i bonya walakin ahanuhu u ye dɔnni dɔgɔya fahanu u yɛrɛw dɔgɔyara a si hakili bɛ a bɛɛ hakili bɛ mɔgɔ wɛrɛ de kan o de bɛ n kɛ fɛn ye limana ye nin bɛ fɔ shirikuya in bɛ fɔ nka nkalon don n'i ye baaraw lajɛ a tɛ yen wa dannasu mahayyahu u ye dɔnni ɲɛda nɔgɔ bil atma ni natabaya ye hatta tajahama fa fi ɲɛna o dɔnniba kan ka kɛ de idha qila hada mawridun n'u ko dɔnniba ma nin ye jidanka ye jisuma filɛ minɔgɔ b'a la qultu qad ara u b'a fɔ ɲɛ b'a la walakinna nafsa al-hurri tahtamilu az-zama nka hɔrɔn nin bɛ minɔgɔ ta waati dɔ la ka ji dɔ to yen ji sumalen sanima hɔrɔn bɛ bana waati dɔ la dɔnniba bɛɛ ka kuma kan ka k'o ye wa mankan fila kɔnɔ mawludi ko min mankan filɛ ye n'an b'o kuma na nin ye Ala kama ko don ni Ala kama ko tɛ wallahi a tɛ kɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ bidada in bɛ misiri kɔnɔ a ka ca se ka fɔ minnu b'an bila la bida caman bɛ yen est-ce que alimami ka duwawu kɛ masakɛ ye juma o juma a sunna yɔrɔ bɛ min a sunna yɔrɔ bɛ min sunna jumɛn y'o fɔ masakɛ sigi cogo sunna sariya de t'a la wa n'o tɛ dun b'an yɛrɛ fana bida bɛ yɔrɔ bɛɛ ni ne y'o fɔ mɔgɔw bɛ taa ko a dɔn ta ko a bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ jamalasigi minnu kɛ i bɛ wuli an y'a daminɛ ni kuranna an y'a daminɛ kuranna an bɛɛ b'a kɛ lakin a bɛ min a dalilu bɛ min o tuma bɛ ko i ye sɛbɛn de ta sisan wa i ye mun ta an k'a daminɛ ni kuranna nkalon caman dun de bɛna tigɛ a kɔnɔ a bɛ komi an bɛ takbiru min fɔ ni mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ n'a jɛre takbir bɛ fɔ Allahu akbar e de b'a dɔn nkalon don pour que i bɛ Allahu akbar fɔ Allahu akbar kan ka fɔ min na o ye batarako de ye o yɛrɛ y'a dɔn min na k'a fɔ a bɛ jɛ Ala ma i ye Allahu akbar fɔ mais nin fɔ cogo in k'o kɛ laada ye k'o bɛ bila bolo gosi nɔ na bolo gosi nɔ na i sigilen bɛ chaise min ni lahala min kɔ bɛɛ tubabu ko de ye n'i ma dɔ to yen i tɛ se ka dɔ to yen n'i ko dɔ kana kɛ i kana dɔ kɛ ne y'a lajɛ an nana sigi dɔ la yan larabu dɔ nana ko an b'an sigi ka kuma dɔ kɛ ko dɔ ka wuli ka kuranna kalan dɔ ka wuli ka kuranna kalan dɔ wulila ka kuranna kalan minnu sigilen bɛ olu ko sadakallahu al-azim a ko bid'atun ne ko n ko a kɛra cogo di n ko ne ma faamu a ko nin tɛ bid'a de ye wa n ko tuma kalan yɛrɛ ye mun ye a ko ne tɛ ne ma se ka nin faamu kalan min yɛrɛ kɛra o ye bid'a de ye o sadakallahu mana kɛ bid'a yɔrɔ min na mun n'o kɛra sani ka jigi sadakallahu fɔ b'a la min ye kalan kɛ i bɛ jigi o de la e de ko ka wuli ka kalan kɛ an ɲɔgɔn filɛ de kuma wɛrɛ ma sɔrɔ ka fɔ o tuma bid'a ko in k'o tɛ kelen ye bid'atun duna bid'atin kufrun duna kufrin shirkun duna shirkin fiskun duna fiskin a bɛɛ bɛ ten n'i bɛ kuma min na tan i k'a dɔn ko nin de ye nin ye i kana dɔ kɛ dɔ ye wa bida tɔgɔ min filɛ an bolo nin ye ka jigin n'a ye ka mɔgɔ bɛɛ nakari ka ko bɛɛ tiɲɛ n'a ye ko bida tɔgɔ de b'a kan walahi i tɛ bida dɔn n'o tun don an tun tɛ kitabu ye et puis hadisa kalan tɛ bida jira mɔgɔ la koyi kalan kitabu bɛ yen Bukhari tɔgɔ ye dɔnnibaaw la wa ayi mushahidi minnu bɛ fɔ Bukhari b'a la wa ha kitabu tɛ kitabu bɛ ɲɛ hadisa la wa donc fɛn kelenw tɛ u b'a fɔ dɔ ma sisan k'a bɛ hadisa dɔn k'i y'a nɛgɛ a bɛ hadisa dɔn cogo di k'a bɛ hadisa dɔn a bɛ se ka hadisa dɔn cogo di hadisa tɛ dɔn ni kalan wɛrɛw tɛ o ni hadisa dɔn dama tun don mɔgɔ tun tɛ bila Bukhari ni Muslim yɛrɛ a dilanbaw olu tɔgɔ tun bɛ fɔ fɛn bɛɛ la olu de tun bɛ kɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye lakin olu tɔgɔ tɛ yen o dɔnnibaw bɛ fɔ o tɔgɔ tɛ yen ni muhadisiw fɔra hadisa dɔnbaw fɔra o tɔgɔ bɛ na ye bon n'an ma hakili sɔrɔ ka kalan kɛ kalan ye ka silamɛya kɛ diinɛ de ye
dongo da be nyame ka tafe ala ka sawo nyama amin rabbi allah ay hon kram ko krofo nyana ko sebe ambi fo ka dodunki na Allah sunama di machine ta ambo dem ne 20h insha Allah am sin ka kramo ka numéro di Muhammad Al Mustafa Wage 76 48 58 90 76 48 58 90 mam kra sababu ka kuma sangorota okra Ahmad Jakte ku baraku anyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu